Dwi di... rwyf fi'n rhy araf. Rwyf fi'n rhy araf. Croeso i'r stream. Rwyf fi'n rhy araf, sorry. Oh. Rwyf fi'n trio gwasgu i newid i'r stream, ond... Right, mae'n angen mute ar blymyn stream, ar ymwneud gallu clywed fy hun. Ni just wedi colli a nice can opening noise. Actually, mae gen I Pepsi, ond hwnna ddim really yr un. Wel, I heb gorffen fy te eto, ond... Okay, fine. Let's cut. ASMR. O, dyna ni. Hwna'n... replication o... Nice, yes. Right, rwy'n trio I pobl unrhyw sy'n gwylio, os mae unrhyw gwylio ar y ffoment. Trio roi hyn I resolution fi, ond mae ddim gadael fi. Nawr, mae resolution fi yn 340, 1440. O hyn, dim o'n mynd lan. Alright, fine, whatever, bydd fi'n mynd I hwnna. Beth am exclusive full screen? Bydd hwnna'n helpu? Nope. Right, we're trying all I hwnna. Dyma ni. Uh-oh. Ew. Hwnna fun. Whatever. Fine, we're just methu roi full resolution. Alright, cool. Actually, we're angen newid a streaming set minute. We're angen crop o hwnna. So mae ddim yn cael black bars. Off mine. There we go. Ac, rwy'n mynd I symud I lan tipyn bach. Dyma ni, perffaith. Right, angen de'r skin nawr. Beth sy'n bod efo'r... like... shoulders. Edrych ar y... Mae'r gyfag then mor... here. Oh, na! We're just wedi sylfoli. Iestyn, rwy'n flin. Rwy'n ti'n muted! Oh my god. God damn it. Whoops. I pawb sy'n, like, just gwylio hyn a meddwl, Owain yn siarad I fy hun. Na, mae Iestyn wedi bod yn siarad. Oh, Christ. Mae ddim yn stream YnChwarae. Os roedd ddim wedi mesul rhyw setting ar OBS. Cyn I ni dechrau. Ni heb wedi cael unrhyw stream sy'n heb wedi cael fel technical difficulties. Na. Mae'n like, mae'n on brand na, already. Mae'n a brand ni. So. YnChwarae trademark. Right, beth o'n i dweud? Beth? Yn y byd sy'n bod efo gwddwg. Mynd nôl nawr. Edrych ar shoulders fe, nhw'n mynd like... Jeez. Mae fe cael posture o nadwy. Alright mate, what's going on? Right, governor. We're in the Backrooms. That's right, we're in the Backrooms, aren't we? Oh no. We're in the Backrooms. Are you swinging? What? Oh god, it's the end of the... I'm in the Backrooms. No, locked. I did like... Mae'r cymeriadau hyn yn teimlo fel nhw'n just, like, free assets, ydyn nhw. Oh yes, the businessman. Businessman, rwy'n mynd I bod y businessman. Mae fe yn... edrych fel fe'n gwneud loads o business. Backroom business. Backroom business. Okay. Is he barod? Dwi'n barod. Right, 1, 2, 3, a bant ni. Let's mynd mewn y backrooms. Oh, hello. O, beth di hyn? Mae hyn yn now. Whoa, what the... What? Mae hyn yn now. Whoa! What's that? Mae person... Mae hyn yn newydd. Right, but it's just like JPEG.
drank too much Copperberg. Boys, got attacked by a JPEG. Oh, yes, even more. What? Blair, dude. Whoa, need more Arab! Oh, wow. Nah, he's just an Arab. My community is just an Arab. Yeah. Right, I Oh, hello. try a game one. Escape. Oh, escape. Okay. Escape? Fi'n mynd I dilyn hwnna, cos mae dweud ar y wal, escape. We play IT. Fi ddim yn siŵr, fi'n mewn y Backrooms. It sees you, escape, yes, he. Oh, fi ffeindio fe, yay! Hello? Yeah, use ladder, escape, yeah. Fi ffeindio fe. We're few halfy here, right? Alright, fi'n mynd I get aros yn tŷ nawr, cos fi ffeindio y Did you ffordd find your ffordd allan yn barod? Yeah, fi'n ffeindio y ffordd allan yn barod. Did you find your drws? Okay. No exit here. Hyn yn gwneud fi'n teimlo'n... Oh, mae'n arrow! Yeah, arrow? Ydy yn dweud escape ar fe? Na, mae just arrow. Oh, na. Yr un fi wedi ffeindio yn wedi dweud escape ar fe. Pwy oedd ti? I don't know. Fi ddim eisiau mynd heb ti, acos ti'n y person sy'n streamo. Wyt ti'n... Gwylio'r stream a just guide fi. O, fi ddim yn mynd I guide ti, fi ddim yn gwybod ble ti Be oedd hwnna? Rwyf fi just clywed, like, knockio. Oh, god. Mae'r amenydd fi yn, like... O, fi wedi ffeindio saith ar y wal. Dyna... Ie, dwi wedi ffeindio saith arall. Right, fi ddim yn siŵr ble ti yn. Fi ddim eisiau gadael ble y mae escape yn, acos fi eisiau, ti'n gwybod, cofio ble mae yn. Ond, ie, fi'n trio ffeindio ti. Yeah, describe your surroundings. Wall. Yeah, wow, yeah. Oh! Ladder! Yeah. Oh. Escape! Oh, ti'n ffeindio fe? Fi'n meddwl, ie. Hang on, fi'n dod draw nawr. Hey! Hey! That was good. Yeah, roi fi'n law fyna. Yeah. Ah! Nice. Okay, let's mynd. Alright, yeah. Oh, ready mynd? Yay! Woo! Roedd hwnna'n nice. Level 1! Level 1? Oh! Hwnna. Level 1 wedi gwneud? Oh, hello! Beth ti'n cael fan hyn? Oh, hwnna'n nice. Radio and almond water. Almond water. Are you wounded? Are Cure you yourself wounded? by drinking almond water. Ew. Oh, so mae'n fel health, okay. Oh, hello. Oh, hello. Oh, mae 'na radios. Information. It is a humanoid that seems to be made of cable for some reason. It is believed that it has control of the place. When it is close to the environment of the room, it changes and it seems to be attracted by electronic devices and radio frequencies. Oh, I was just really peeking when on you radio. So when you are in the same area as it is, be very careful. You don't want to attract your own death. Oh, The great. expedition team took this photo where a wild creature appears prowling in the rooms. Oh, nice. I've seen Odana te. Fi'n mynd I cau hyn. Ydy'n rhywbeth lawr fan hyn? Na, dim byd. Ond mae'n rhywbeth dran fan hyn, no? Wyt ti wedi pigo lan? Yeah, on the Radio. water. Oh, hyn. Anti-anxiety pills. Anti-anxiety pills. These pills are used to calm you down. They will reduce your anxiety. Nice. Nice. Mae 'na tree draw fan hyn, dwi wedi pigo un lan. File arach. Oh. In the lurking darkness, these walls shelter something mysterious, a bright smiling thing that stands out from the shadows. Rumors says that it has a physical body that cannot be seen with the human eye. It is only known that it is attracted to all sources of light, and that if it traps you in the void of shadows, you will probably never see the light again. Remember, nice. A smile does not always reflect peace, if not the opposite. References. The next photo was taken on a darker area of the Backrooms. Nice. Lovely. TJ pigo un lan? Yeah. Okay, fi'n mynd I pigo un arall lan. Right. Spacing if arall ni'n cael. Dim byd? Oh, pam wedi crouch control? Na, Right. Cower. Fi gallu remap o... Here we go. Nice. Ydy ti gallu remap o fe? Yeah. Oh, nice. Gan I gwrdd.
My C. Yes, C. Thank you very much. Yeah. Control left crouch. Jesse. Oh, Oh, nah. In, tree, pedwa, scythe, die, 0, tree, ped. Oh, lift. Hello. Oh yeah, that's me on a lift. Okay. B. Yes. Can we go to the top floor, please, on the 9th floor? There. Beth oedd hwnna? Move another button. Oh, okay. Mine code. Okay. Okay. Wyt ti'n clywed hwnna? Rwy'n fi'n clywed rhywbeth knockio. Oh. Hello. The elevator code. Hashtag What? 1234. Oh. I'm sure if my hand never. Oh! And my hand just read it, don't worry. Oh, yes, okay. Oh, man, actual Right. code. Yes, can you go out? So, 1... Tree, 0, pedwa, scythe. Tree, 0, pedwa, scythe. Right, did you still drop? Yeah. There you go, tree... 0. Pedwar saith. 0, pedwa, Sut oed ti'n gweithio hwnna allan? Ac mae'n 1, 2, 3, pedwar wal arall, so fel rhif 1. Ah, right. Nice. Oh, na. Oh, hyn yn hwyl. Oh, boy. Oh, dark down fanna. No, thank you. Rwy'n mynd lawr o fanna. Hi! Oh! Oh, fi'n cael almond water. A fi'n cael notes. Oh, yeah. Watch your stamina. It can save you from dying, so make sure you manage it correctly. Okay. Oh! Hey, yeah? Oh! Oh! Mae'n y clusto! Oh! Mae'n Clust, a coon. clusto. Mae'n file and Dan a coon. Oh. A very Oh, strange creature has been spotted out from ducks in the Backrooms. Its physiology resembles a dog with humanoid traits. Is known as very aggressive and dangerous, but also is annoyed by noise and is intimidated by direct eye contact. So when you look at it, face to face, be smart. There are times Stare when it down. running away doesn't help much. Due to the fact that no one has managed to take a photo of the entity, the following drawing has been generated from several tests. Okay, so people on a blister. Wink. Mine. Got you here. Oh, wow. Flashlights! Oh, yeah! Ti'n gallu cael un hynny ac sy'n cael 2 anxiety pills. Oh, okay. I mean, dim byd. Oh, nice. Yes, mae hyn yn helpu. Heck, yeah. Okay. So Ydy'r game hyn yn nofio mics ni am rhywbeth? Yeah, mae yn. Oh, bent. Fan fyna. Mae yn dynofio... Oh. He's just wedi mynd mewn cilch. Wait, ydy yn... Oh, ydy yn dim ond yn Oh, mynd mae'na mewn cilch? ffordd lawr fan hyn. Oh, nice. Okay, one of us or 3 entities sydd a coon, a smiley face, ac a wire monster. Yeah. Right. Hello! Rwy'n wedi dod mewn? Nah. We just... Oh! Lawr fan yn shoulder ti. Oh! Rwy'n fi clywed rhywbeth. Oh, mae hynny fyna, fi'n gallu gweld. Drws. Oh, mae yna rhywbeth draw fan hyn, ti'n gweld e? Yeah. Oh! Beth Beth oedd hwnna? Oh, Owain, edrych ar hyn. Oh! What? Ti'n gallu cyddio! Oh, right! Amazing. Okay. Oh, bon y fas gyda golau ac os mae smiley face Oh, what's... Biff di hwnna? Biff ydy byd? What? Oh, what? Oh, whoa. Uh-oh. Golau coch. Ti'n cofio beth oedd yn dweud pan mae'n agos? Na. Os Pa mae golau y wire coch? monster yn agos... Oh, shit. Oi! Oi! Bye-bye. Oi! Oi! Just wait for yourself.
Ydy'n gweld ti? Na, rwy'n cerdded heibio. Ydy'n gone? Ie, rwy'n meddwl, rwy'n lawr... Okay. Rwy'n lawr fyna. Oh, oh jeez, don't go down there then. Okay. O, rwy'n gallu gweld e. What? Rwy'n gallu gweld e. Ble? Mae'n lawr fyna. Dwi'n gwylio unrhyw beth. Mae'n gallu gweld e, mae'n lawr fyna. Na, fi ddim yn gweld unrhyw beth. Oh, Be? Rwy'n gallu gweld e, mae'n like Fi ddim directly... yn gweld unrhyw beth. Really? Don't... Ie, mynd draw fyna, go on. Oh, hello! Dyna Oh, fe. wow! Oh, mae Kevin throws ni. Na, mae ddim yn symud. Ma... There you go. Oh, yeah, mae'n stuck. Mae'n symud. Helo? Right, so... Oh! Oh! Oh, mae'n dod. Mae'n dod. Oh, mae wedi mynd rownd y cornel! Mae'n dod. Just dim symud. Na, dim dynafio radio, ac mae y radio yn beth mae'n attracted i cofio. Ie, mae wedi mynd. Rwy'n mynd like lawr y cornel draw fyna. Alright. Alright, let's just mynd... Dwi'n mynd? Rwy'n mynd lawr fyna rhywle. Oh! Oh, shit! Ti iawn? Yeah, mae fine. Let's mynd draw fyna. Uh-oh. Uh-oh. Run. Mae golau wedi troi'n coch! Oh no. Oh no. Oh, mae teledu mewn fan hyn. What? Oh, nice. Cannot turn on at this moment. One of us, mae golau yn awn so. Cofio beth oedd y ffael yn dweud, pan mae'n agos mae'r golau yn newid. Right, hang on, gaf i edrych ar y teledu hyn. Oh, ti ddim wedi gweld y drawers lawr fan hyn? Almond water, yes. Pa drawers? Shh. Owain. Ti'n cael yr almond water, fi wedi cael yr un yn barod, so cael yr un arall. Diolch. Unrhyw un arall? Ooh! Cannot turn on at this... Oh, hang on, interact. Mae'r peth ar top y teledu. VHS. Perhaps ni gallu rhoi... Oh, ni angen ffeindio VHS. Yeah. How'd you go? Okay. Just born the vase. Oh. Right. Beth ydi hyn, te? What? Beth ydi hyn? Ddim yn siŵr. Right, so ni wedi dod o'r troi y drws hwnna. Ti'n siŵr roedd yn y... Ti'n siŵr roedd yn y dewis gorau i cael ei normal nawr? Yeah, mae'n fine. Pai poeni. Oh, mae'n mewn fan hyn. Oh! Oh, mae'n dod! No! Mae'n dod! Mae'n Oh, dod! shit. Oh, no! Oh, no! Oh, mae wedi gadael. Okay, born the vase. Oh. Right, ble ni'n mynd? Siarad fan hyn? Yeah. Okay. Mae'n a draw mewn fan hyn. Yeah? Yeah. Nice. Go, quick. Beth sy'n mynd? Oh. Un am fi, un am ti. A dim byd. Great. Okay. Just born y fas gyda'r golau fel fi'n dweud ac os y smilers yn hoffi golau. Oh, okay. Oh, juice. Oh, lock area. Oh, nice. Ni gallu cuddio. VHS tape. Oh! Clock hands. Fingers. And anti-exacticos.
Oh, what? Oh, yeah, accidentally I got a chat. Yeah, so if we colour VHS tape now, our clock hands. What the? So sut ydw i'n gwybod pryd I cymryd yr anxiety pills? Ddim yn siŵr, falle mae'n indication so fel mae'n character ti yn What the? Ble ti'n mynd? Well, Go, let's go. My command. Oh shit. Oh, mae'n fine. Angen mynd! Mae ddim lawr fan hyn. Mae falle mae'n just agos. Oh, na, fi just wedi cofio, mae'n dweud mae'n attracted to electronics, so os ni'n troi hyn awr no. Oh, na. Falle aros tan mae'r golau yn troi bant. Yeah. Actually, ti'n gallu aros fan'na. Yeah, bydd fi'n just edrych lawr y corridor. Yeah, edrych mas am a bydd fi'n rhoi'r VHS tape mewn. Ar ôl mae'r golau yn mynd, of course. Yeah. Rhaid eisiau yfed fy te, o'r yn gwybod as soon as rwy'n mynd I yfed e, mae yna like jump scare. A bydd fy te yn mynd pob man. Yeah, ni ddim ond wedi... Oh, yay. Okay, yeah, interact. Oh, mae'n mynd coch eto! Fi'n gallu clywed e. Mae probably mewn o'r stafell just tu ôl. Okay, mae wedi mynd... Okay. Interact, open inventory, VHS tape, use. Yep. Okay. What we got? File, rescue team, mission 91. A rescue team were dispatched moments after receiving a radio signal. Uh-huh. Unfortunately, when the team arrived at the destination point, they got dead bodies. In total, 9 bodies were found. Yikes. The team collected all the bodies and piled them up on an empty room. Os angen I ffeindio nhw yn te? Some of the corpses were found with some anomalies on it. The anomalies are the next. Anomalies? Jennifer Marley. The previous subject was found. Oh, yes, okay. Ah, so ni'n ffeindio Darren O'Neill. Yeah. Okay. G. Chad Johnson. Chad Johnson. The previous subject was found without the fi'n cael hwnna. Fi'n cael hwnna. Mae gen I bysef. Marco Oliva. The previous subject was found Without the right hand. So, in edrych am tried, glist a... oh, this guy. Cow. Oh, what? Hey, Ronald Dana. Okay. Right, so... Hwna ble rwy'n i'n dod o. ffeindio- Hwna'n y dechrau yn draw fan hyn. Oh! Coch. Okay, yeah, so lawr fan hyn te, ac os mae e'n draw fan hyn. Mae yna just locker fan hyn. Oh, yeah, locker I... Oh, Oh, Danedd ac note. Ni ddim The yn hour angen Danydd. is 8:50. Ni ddim yn angen Danydd. Rwy eisiau Danedd. Ti'n gallu cael y pills yna, ac mae'n dweud you can't carry any more. Oh no! Oh, you little... Oh. Ti'n meddwl mae'n gadael? Ni wedi redig? Dwi wedi redig I ffwrdd. Oh! Oh! Ble oed ti? Nôl mewn o locker. Oh! Oh, no. No. Fi'n mewn y stafell ble ni wedi ffeindio VHS ti. Beth ti'n neud? Ble oed ti? Ble ydych chi? Hello. O, dyna ti. Right. Fi'n mynd angen yfed almond water, ac fi wedi cymryd y hit. So, Oh, mae'n almond water I. yeah, almond water yw a healing item, yeah. Okay. Mae yna vent yn ar agor Sut dwi'n nôl gwneud hwnna. torch?
F. Look, Oh, yeah. my event, what do you call it, agor. Need a screwdriver to close the duct. Ah. Shh. So be ni'n mynd ne? Like, just dim lle arall I mynd. Wel, falle mae na lle arall. Cofio, roedd ni ddim eisiau mynd lawr un corridor oherwydd fwy fe'n fanna. Oh, yeah. Just angen fod yn y fas gyda'r golau. Alrighty. Just, yeah, bod yn y fas gyda'r sprint hefyd, achos rhaid ni cael hynny mewn redig. Yeah. Right. Ble ti'n mynd? Lawr fan hyn? Le lawr fan hyn? Sa'n cofio. Chwys neu dde, pa un? There? Dde, oce, dde. Rwy'n accidentally mynd mewn lawr y chwith. Oh, for goodness sake. Ydy hyn nôl dechrau? Oh! Yeah, man. Mi fwy hwnna, ti'n clywed hwnna? Ie. Ble di ti wyn? Fi'n mynd mewn cilchau, ble di ti'n mynd? Rwy'n nôl at y dechrau. Yndi? Ble ti? Oh, Guilty. shoot. Yeah. Yeah, the notes, yeah. Okay. So, dde te, pam ni'n mynd lawr un arall. Right, so lawr fan hyn te. What the? Oh, na mae pethau lawr fan hyn, lawr I chwith. Mae loads of stuff. Huh? And I like... Oh, locker. Mae'n Oh. juice lawr fan hyn. Draw. Oh, Anti-anxiety pills. Ti wedi cymryd un, so... yeah. Pryd Pryd ydi angen cymryd? You're sure? Actually, fi'n cymryd un nawr, a wedyn cael un nawr. Oh, fi ddim yn gallu. Okay. Oh. Fi'n cael teimlad drwg am y drws yna. Yeah. Mae'n edrych yn hwyl. Hwyl ysbryd. Gweld. Mae'n dim byd, ydy e? Dim ond yr un locker. Beth sy'n draw fyna? Dim byd. Oh, okay. Mae'n a locker You fan need hyn. red key to open the door. Beth sy'n ffeindio? The paintings. If you find some paintings, look at them closer. Altogether they hide a secret code. Nice. Well, yeah, ni ddim yn gallu agor drws yna, mae'n dweud red key. Great. Great. One of... okay, so nôl fan hyn te. Yeah. Right. Whoa. Okay. Mae game fi'n just neidio am rai weithiau. Yeah. Right, so... Hwna ffordd lawr fan hyn oedd e? Vent. Yeah, back. O, mae'n loads o Oh, ffordd okay. lawr fan hyn. Can you what? Happening? Mae drws hwnna'n mynd. Juice. Oh, what the? Oh! Mae'n y Oh. bodies! Mae'n y bodies, look. Oh, beth oedd y enwau ddo, ydy e? Yeah. Jonathan Mae Galindo. yna llaw ar y llawr. Jennifer Marley. Mae hynna yw fi, ydy e? Jennifer Marley? Uh-oh. Efallai. Uh-oh. Oh. Mae'n note draw fan hyn. The locker code. Look at the corpses. They hide a secret code. Just pay attention to the blood. The blood? Oh, mae blood ar rai o'r corpses. Right. Okay, gan I gweld ar code? Beth yw e? Code? Okay. Oh, hang on. Gan I gweld. Blood. Yeah, okay. Fi'n meddwl fi wedi cael ein cywir. Gan I gweld. Yeah! Ooh, hammer! Ooh. Water. And anti-anxiety pills. Mae hammer Ska chi mewn. ddefnyddio a hammer I bwrw yn erbyn ni? Nice.
fi'n trio cofio. Oedd yn Jennifer Marley sydd wedi cofio Sa'n cofio? Dwi'n gweld, ac fi'n gwybod un o'n nhw wedi cael Chad. O, Marco Oliva, Marco Oliva. Roedd hwn yn y trydydd un. Hei, Morgan yn y chat. Mae hwn yn llawer rhy brawchus i fi. Mae ddim yn dod ydi, e? Ddim siŵr. Morgan, fe ti gallu mynd nôl ar y fod i ble rwy'n ni'n... I ble rwy'n ni'n gwylio'r videotape a dweud wrth ni pa rannau o'r cyrff mae pobl yn... O, G. Chad Johnson. Ie, G. Chad Johnson oedd fi'n yna. Ie, fi'n gwybod G. Chad Johnson a Olivia... Fi'n just trio cofio beth oedd fy trydydd fi'n. Oh! What? Smiley face. We? Yn y drws fyna. Dwi'n meddwl gweld e. Fyna. Look, mae'n fyna. Look, edrych law fyna. Beth ni'n gwneud? Fy ni'n edrych arno fe? Law fyna, look, gweld e? Ie, rwy'n gallu gweld e. Just troi'r golau ti bant. Mae'n hoffi golau. O, right. Wel, golau fi bant? Oce, mae wedi mynd. Rhaid fi defnyddio anti-anxiety pills. Right, so... Rwy'n fi just fflachio. Rwy'n fi fflachio fe, rwy'n fe'n mynd i ffwrdd. Na, mae screen ti yn mynd i dechrau shake os mae'r anxiety ti yn really loud, Okay. Jesus Christ. Right, so... Mae'n llaw dro. A mae'n nodyn. Fi'n cadw... Oedd e'n Jennifer Marley? Neu oedd e'n... The corpses. It's about missing people who were found and piled up in this place. Yeah. Some of their bodies found with anomalies like VHS tape. Fi'n meddwl yw'n Marlene Williams. Mynd i roi y clist yn Marlene Williams. Wel, mae gen i... Ie, ni angen... Hand. Clist. Hand? Mae just gen i dwylo, ia. Mae'n edrych fel... Mae dwylo o'i fi. Olvia. Sydd un dwylo hyn. ac Ie, bosib. Marco Oliva. Ie, Marco Oliva fan hyn. Roi y llaw mewn fyna. Mae'n edrych fel llaw chwyth. Ydy hwnna'n oce? Ie. Ie, oce. Just angen ffeidio tried now. Y coes, neu tried. Mae gen i bosef. Na. Dim ond tried yn gallu gweithio am y Ocê. puzzle hyn. Right, so we've hwnna'n smiler, just wedyn. Ie. Oh. Just yn fan hyn, te. Oh, shh. Mae'n coch. Oce, mae'n oce. Oh, mae'n locker. Oh, hide locker. Oh, locker. Just ni'n draw fan hyn. Jesus Christ! Smiler! Beth ni'n gwneud am hwnna? Just troi y golau ti bant a cerbyd i ffwrdd. Right. Right. Okay, os ti eisiau gweld os mae'n draw fyna, cos fi wedi defnyddio un anxiety pills yn barod. Ie, mae wedi mynd. Oh, what? Okay, so, lawr fan hyn te. What the heck is this? Oh! Lock area. A note. The shadow. Did you see the silhouette? But it is looking to the R. When is wrong? What? Right, ni'n cael dau lock area cuddio at least. Yeah. Whoa! Oh! Whee! Oh, mae'n ceffil! Oh, mae'n ceffil. Right, so fi'n siŵr cael efo ceffil. Mae angen edrych i'r chwyth. I'r dde? I'm not sure. Ceffil... Fi'n gallu gweld mae'n ceffil, ond... Ti eisiau gwneud edrych i'r dde? Mae'n dweud when looking to the right when it's wrong? So, edrych i'r chwyth te. Oh, hey! Oh. Dyna ni. Beth oedd... Oh, Oh! Oh! Oh, mae'n y cloc! Oh, a mae'n ooh, troen. Ew. Mae'n troen a cloc mewn fan hyn. Screwdriver! Oh, nice.
gallu cael events now. Nice. Oh, right. Roy clock hands Arabet. Yeah. Clock hands, yeah. Oh! Beth oedd fynd dweud ar y note hwnna, rwy'n fynd dweud the time is rhywbeth. Oh. O, ti'n cofio? Ti wedi... Rwy'n ti'n dark yna? Sa'n cofio beth rwy'n fynd dweud. Oh, jeez. Right, Oh. fi'n... You're right, yeah. Angen gadael na. Na, fi'n gallu neud e. Nes i close. Ha ha ha. Take that, doggy. A rwy'n hwnna like, ar ochr arall yn bloody map. Oh, God, yeah. Right, be fi'n mynd nôl a trio ffeindio fe. Yeah, ti ddim yn gallu mynd ar ben dy hun, no? Oh, shoot! Stop. Coch, gweld e? Coch. Yeah. Oh, mae'n coch ti ar ben ti hefyd. Mae'n either lawr fan neu lawr fan hyn. Okay, mae'n iawn. Ble ti'n mynd? Mae'n fine, let's just mynd ffordd hyn. Ble ti'n mynd? Fi wedi ffeindio'r Let's nod in. The Okay. hour is 8:50. 8:50, okay. So mynd nôl i'r clock, please. Yeah, rwy'n tu ôl ti. Na. Wait. Yeah. Os rwy'n cael y drws hyn, ni'n gael just trap fe? Trap o fe? Ble di fi mynd i mynd? Tu ôl ti. Na, dim ti. Oh. Yeah, mae'n lawr fan hyn. Ti di Lawr fan mynd... hyn? Na, ti di mynd Mae ddim lawr fan hyn, mae'n nôl fan hyn. Stop yn neud hynna. Trwy did. Oh! Okay. Right. Okay, so beth oedd e? 8:50, yeah? Yeah. Right. Fi jyst yn lawrlwytho fe ar y Steam Deck, guys. Oh, wow! Beth ti'n siarad trwy? What? Okay. Di ddim yn clear? Wel, mae'n glir, ond Right. mae'n swnio fel walkie-talkie. Oh, sugar. Okay, for a sec. Fi'n trio interactive ac mae yna dau fel screws ar cefn ond fi ddim yn gallu interactive gyda nhw am rhywbeth reswm. Oh, rwy gallu. Ti yn? Right. Right. So trio fe. Ni na... Okay, beth am nawr? Ti'n clywed fi nawr? Yeah. Okay. Un, dau mwy. Stop. Okay, yr un arall nawr. Hello? Un mwy. Stop. No, ti wedi mynd refight back. Dau mwy. Dau. Yep, dyna ti. Yeah. Hwnna. Woo! Yep, dyna ni. Nice. Oh, almond water. If you dig with. What's the one doing? When a note went in. Have you seen a lock pad? 7270. 7270. Mae'n almond... O ti'n cael almond water? Mae'n un lawr fan hyn. Oh, nice. Diolch. Oh, chat eto, stop o fe. If I've been doing 7270. 7270. 7270. Right, fi wedi ffeindio rhywbeth arall hefyd, achos pan rwy'n fi'n... Oh! Jesus, Joe! You mother... Oh. Ti'n iawn? Ti'n iawn, Morgan? Oh, mae'n rhy creepy fi. Oh, mae'n dal fan'na. Mae'n dal fan'na. Medal fan'na? Yeah. Oh, Oh, i Ryan, dal come yma. on. Fi ddim digon ddew i actually mynd mas i'r man cave i. Oh, yeah, dal fan'na. A mae anxiety fi yn mynd great. Lovely. Anxiety pills, take. Oh, jeez. Oh, look, my ghost is gone. Mae'n dal bloody fan'na. I'm dal bloody... Come on! Mynd, please! Hey, mae'r ventyn agor. What? Oh. No, it's not. Right, check it out. Okay, mae wedi mynd. Alright. So, before fi'n dweud, Oh, mae'n lawr o bloody... Oh! Run! When I die, quick! When I die! Mae'n fy smile o lawr y corridor hefyd. What? Yeah!
Oh, come on! Oh. Dwi'n just mynd i chillo mewn o locker hyn, bwyta fy hufen iar. Oh, gas! Alright, ti eisiau edrych ti fas te? Dwi'n bwyta hufen iar, fi man. Oh, come on! Oh, really nice. Mmm. Ni'n cael gas mewn fan, so... Mae wedi melt o gyfan gwbl nawr. Alright, fi just mynd i cael fy Copperberg te. Miss! Beth? Mae'n smiler right fyna! Oh my god. Rwy'n fi'n agor y drws o rwy'n just fyna! Hi buddy, what are you doing? Oh, jeez. Ti'n siŵr ti ddim eisiau cael ei easy mode now? Mae dal fyna! Oh, okay, mae wedi mynd. Oh, Christ. Okay, let's go then. Alright. Alrighty. Okay, bod yn ofalus trwy yma. Pan ni'n gweld y golau coch, just back up. Okay, so beth yw fi'n dweud yw, law fyna, roedd na. Mewn fan hyn, yeah. Mae na fel hallway law fan hyn. Oh yeah. I don't like this. Nah. Mae na drws fyna, ond beth sy'n draw fan hyn? Dim byd. Okay. Oh! Hi, buddy! Oh, wow. You got messed up. Oh, what's this? The next area is fully radioactive, so if anybody wants to enter, a protection suit is required, otherwise the radiation could kill the person. There is a locked room door that will only open if the radiation of the room is on low level. To achieve this, a Class D extinguisher is required. It won't eliminate the radiation, but will decrease the radiation for a short time, 3 minutes approximately. Radiation sources. Some items in the room are contaminated. Use a Geiger counter to check which... Oh, okay. So ni mynd I marw os yn draw. Oh! Yeah? What? Yeah, rwy'n fi just mynd mewn fyna rwy'n dweud radiation hazard. Yeah. Oh, jeez. Okay. Oh. Oh, come on. Oh, no. Don't come in here. I just bod yn barod I redeg. Ac os mae'n gallu bwrw ni, ond dim yn gallu lladd ni mewn un hit, so... Yeah. Fi ddim yn gallu clywed y... footsteps. Perhaps mae'n just sefyll fyna. Oh, please no. Methu gweld e. You just killed your tail juice. Oh. Mae'n fyna. Mae'n definitely fyna. Oh, dyna fe. Mae'n mynd I cerdd mewn fan hyn ydy e. Oh, look, an open door. I'm gonna go kill the people inside. Swnio fel mae'n cerfyd I ffwrdd o. Oh, okay. Okay. Le ni'n mynd lawr. Oh, what the fuck was that? Rwy'n fi gweld rhywbeth, beth oedd hwnna? Beth oedd hwnna? I don't know. I don't like it. Na fi. Right, so lawr fan hyn te? Yeah, mae'n edrych fel. Nah. Ugh. Oh, locker cuddio fyna. Oh, neis. Oh, Ie. juice! Am laf dros o hwnna. Ooh. Oh, look, mae un fyna hefyd.
Hey. Mae yna un ar... Oh. Oh, mae'n pedwar am Mae efo. yna hefyd. Oh, vent yn open. Yeah. Okay. Right, so beth sy'n mewn fan hyn? Oh, hello! Oh, lockpad! Oh. Beth oedd fe? Saith? Saith pedwar, saith deg, neu fe? Saith... Neu saith dau, saith deg. Saith dau, saith... Saith dau... Oh. Saith deg? Yes! Hey. Beth ni'n cael te? Oh, pliers. Pliers. Almond water. Almond water. Dim byd. Dim byd. Right, so we've just got cowl pliers. On am beth. Oh, almond water. Nice. Ni'n cael tri almond water yn barod. Right, so beth arall ni'n gallu cael? Oh, right, mae'n drws lawr fan hyn. Oh. Note! Oh. What a The vase. vases. One of the vases in this room contains something, but they are so hard to break by hand, so you'll need something else. Maybe a hammer! Hey. I have just the thing. Oh, mae'n mynd i gwneud soon. Great. Oh, what the heck is this? Man, coes! Coes! Foot! Hey, need to find your Troy ruin. Oh! Oh, Eddie Mint. Oh my god. Oh, anxiety pills. Yum yum yum. Oh, tea, look. Hey. Ah. Hey. Oh, I got it. Oh, mae'n un fan anyway. Oh, come on. Gimme. Yeah. Oh, okay. Right. Smash it. Oh, wow. It's all a blas. Mae'n a die driving in. Mae'n un job yn un. Oh, ti'n gael eich hefyd? Yeah, mae gen I hammer hefyd. Oh, fi'n yn y cael dau. e! Red key, fi'n cael e. Oh, yay. Mae'n a mwy anxiety pills. Yeah. Fi'n cael an entire anxiety pills all around. Be mae fyna? What the? Wyt ti'n iawn? Oh! Find the luminous door and revive. What? Luminous door? Wyt ti'n iawn? Fi'n marw? Mae'n dweud, find the luminous door and revive. Ond fi ddim yn gallu... Follow the heartbeat. Oh god. Don't go into the light. Fi'n trio. Ydy'r peth hwnna jyst mynd i fod yn cerfyd rownd nawr? O, fi'n cael heartbeat. Right, be mae e? Fi'n gallu clywed y heartbeat, be mae e? Ar y gallu lwto ti. O, da, na, come on, fi'n mynd i ddod nôl. Fi fydd e. Oh, come on, fi'n cael 4 munud. Ble wyt ti? Fi'n trio ffeindio fel luminous door. Mae'n dweud, follow the heartbeat and find the luminous door and revive. Oh. Fi'n gallu clywed y heartbeat, fi'n just... Ooh. Oh, there you are. Ah? I'm back. Hey.
Ble ti ar y map nawr? Ie, ble rwy fi wedi marw. Oh, right. Hey! Hey. So fi'n cael y red key nawr, so just ffeindio y drws ble rwy fi'n dweud, need the red key. O, beth ti'n cael y stafell gyda'r bodies mewn. Yeah. Ble ni'n mynd? Ti'n ffeindio Troed, wyt ti? Ie, Troed hefyd, hwn pam. Nice. O ie, job yn hyn. Yeah. Dwi'n meddwl hwnna'n... Ni wedi explorio popeth nawr, ond... He just went Troy Road, na rwy'n fynd fyna, about to bite... Oh! Oh my god! Did it just appear right offline? Oh, yes, mae'r. Hello? Yes, he's still there. Mae wedi mynd. Okay. Shh! Oh, What was that? might have been Hoffy soon. Ah! Jesus! Mae'r smile of What? hwnna. Oh, Mae'n rhaid y car now. so that's where he went. Yeah. He's still there. Morgan, ti'n But don't. mynd i ymuno gyda ni te? Mae wedi mynd. Oh my god. Come on, Morgan! Ti angen dewch mewn. Os ti'n dewch mewn, ni gallu newid ei easy am ti os ti eisiau. Mae hyn yn fairly easy. Nah, definitely not. Right, so ble oedd y drws coch a ble ydy y bodies? Mae'n bod cyrff lawr. Ble fan hyn? Mae'n diol ti! Mae'n diol ti! Mae'n diol fi! No! O, fi wedi ffeindio drws coch. Mae'n methu redeg! Fi wedi ffeindio drws coch. Oh, jeez. Okay, we're mewn locker. Mae'n saff. I fi hefyd. Mae'n dod i fi. Mm. Just fel, right, ble mae ystafell cyrff? Fi ddim yn gallu gadael, mae'n dal yn agos. Go away! Oh, sugar. So fi wedi ffeindio y drws coch sydd angen achwedd coch. Os ti'n gallu ffeindio y stafell corff, ie? Mae'n rhaid o blaen fi. Ti'n iawn? Yeah. Mae'n rhaid o blaen fi. Oh, Mae'n right o blaen ti. Mae'n agos i fi, ie? Oh! Mae'n smile mewn y locker! Sut ydi smile mewn y locker? Sure. Mae rhywbeth wedi neidio allan o'r fence. Yeah! Yeah! Ti'n clywed yna? Go away, doggy. You're not welcome. Mae just aros mewn y locker hyn. Yeah, rwy fi just gadael y logo when all of a sudden just clywed y cŵn fel, oh, nah. Oh, come on. Okay, Oh, fi'n yes, meddwl ni'n iawn? Fi'n meddwl ni'n iawn? Okay, ble oed ti? Owain, ble oed ti? I don't know. Sa'n bloody gwybod ble rhaid. Close the vent. Right. Alright, fi'n dod draw. Ble ni wedi... Oh, fi wedi gwylio, yep. Dyna ti. Oh! Mae'n smile at ti o ti. Yeah. Yeah, so mae drws coch yn lawr fan hyn. Oh. Right. Let's mynd mewn y bloody drws hwnna. Okay. Look out. What in the world?
Oh, the paintings! Oh. Mae fi'n dweud edrych yn agos yn nhw, Yeah. Dwi'n gweld unrhyw beth. Oh! Hmm? Mae hwnna'n dweud N. Oh, hwnna'n dweud A. Ti angen edrych ar nhw Oh, L! Ie, ongl. fi'n cael elfen, in. So L, A, N, N. lan, Lan. C, lang. C, lank. If I'm in. E, lance. Lance. Oh, hello. Yeah, 15. Oh, mine. Oh, okay, hang on. Mae'n hyn yn basically word puzzle. So L-A-N-C-E. C. and E. Lance. Yeah. Yay! Moth jelly. Fuse. 15 moth jelly. I'm sure. Oh, almond water. Ti wedi defnyddio almond water, Owain? Nah, mae gen i 3. Okay. Mae gen i 2 fuses nawr. Mae gen i diffusers. A fi'n cael moth jelly. Beth yw moth jelly? Can you gweld? Information. Coch. Oh my god. Too slow! Too slow! Rwy'n trio darchen beth oedd moth jelly yn gwneud. How dare you interrupt my jelly time? My chili information. Right. Anyway, beth yn my need. A very rare jelly. Consume it will give it an energy boost. An energy Oh. So fel be, redig yn mwy? Falle. Oh, uh-oh. Come on, if you think you're hard enough. Get on. No, he's gone. Oh. Yeah! T. Trio cael y blwmin torch. Triple trouble in terrorist town. Okay, hello? No smilers, no doggy, no wireman. Mae'n iawn, ac os ni'n ffeindio rhywbeth, ni'n gallu cuddio yn y loceri, lawr fyna. Yeah. Okay, Bom. Hello. Is there? Hello. Rwy'n am ei siarad am eich extended siŵr. warranty eich ceir? Dwi'n siŵr ble mae... Wel, mae yna Really? ffordd arall lawr fan hyn. Rwy'n ni heb bod i. Ti eisiau mynd lawr fan hyn? Yeah. Oh, jeez. Mae 2 roen yn arogl. Dwi'n gen y drop on us ne. Ni di mynd trwy fan'na. Ni di mynd trwy Ie, drwy really? sen. Oh, smiler. Yn fyna? Lawr y corridor. Ni di bod lawr fan hyn. Oh yeah, careful. Yeah. Mae smiler yn just edrych arno fi. Okay, mae wedi mynd. Okay. Mae'n edrych fel fflachio at fe. Radiation room, yeah. Mae'r radiation room lawr yn y drws yna. Nes i mynd hyn. Mae'n Oh, just okay. locker. Oh. Yay! Okay. Born the Valis, yeah, just born the Valis yn redig mewn i e. Beth? Ydyn ni wedi bod lawr fan hyn te? Oh, di yn y... Oh, yeah, ni wedi bod lawr fan hyn. Oh, mae hyn yn y drws gyda'r vases ydi e? Yeah. Yeah, o na. Mae hyn yn ble ni wedi ffeindio players. Oh! Smiler. Ble? Lawr y corridor. Lawr fan'na. Oh, great. Ni'n stuck te, acos mae hyn yn unig... O na, mae dim.
Oh! Fanna, okay, diolch fi. Diolch. Yeah. Wel, rwy'n fi fflachio ble rwy'n fydd hwn. Right. So does dim byd arall lawr fanna, ie? Hwna ble rwy'n vases, so rwy'n dim byd arall Yeah. lawr fanna. Ni'n trio ffeindio beth ti'n cael ystafell cyrff. I roi traed lawr. Ie. Oh! Meddwl rwy'n hwnna'n lawr fan hyn. Rhywle. Like, i'r chwith lawr un o Rhain. Ti eisiau trio fenta? Y vent ar agor fan hyn. Ond ia, ni gallu just cael ni. Oh, hynna'n just loop. Hyn lawr fan hyn? Ah, dyma. Cyrff! Cyrff, yes! Okay. Woo! Right, so we've been Chad see wedi cochi'r coes, eh? So, here Chad, you can have your foot back. Right, so fi wedi gwneud rhywbeth anghywir te, os dim yn. Oh. Hello. Marlene Williams, did you not get your... Marlene Williams, can I have my ear back, please? Thank you. Right, fi'n siarad cofio, just roi fi just mynd I roi y clust ar unrhyw corff fi'n gallu ffeindio. Ac os fi'n gwybod mae'n Chad ar Olive oedd yn gywir. Yeah. Oh. Mae'n dod! Oh! Mae'n just mewn y corridor, Joe, fanna. Rwy'n fi just gweld ei braich. Clip o trwy wal. By fine. Oh, Robert Nilo, oedd yn y fe? Nah, damn it. Jennifer Marley, rwy'n hwnna'n un. Jennifer Marley. Yeah, fan hyn. Mae hynny'n fan hyn ydi, yeah, Jennifer Marley. Yeah, Jennifer Marley. Nah. Uh-oh. Oh! 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 Mae wedi... Oh, hi! Oh my god. He's coming! He's coming! Once you see him, just run. Yeah. Rwy'n fe under cerfed lan fan hyn. Yeah. It's like, what are these idiots doing with these bodies? Hello? Oh, he's gone. Oh, thank god. Yes, Seymour. Oh god. Okay, efallai ni wedi gwneud... Oh, my god, no! My god, no! My god, no! What? Oh, hello! Hello! Oh! Allan y bloody ffordd! Yes! Oh, mae'n after fi, ydy fe. Na, mae'n after ti! Mae'n after ti! Oh, rwy'n mewn locker. Mae'n ar ôl ti! Dwi wedi ffeindio Oh locker. my... Fi wedi dynafio fy holl stamina. Oh! Oh, yes, I mawr. Uh-oh. Uh-oh. Oh, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. Ydy yn agos I ti? Na, fi wedi gweld y golau coch. Oh, Ble ti? na. Ble y Hewyn mynd? Oh. Oh, dyna ti! Someone is inside! Yeah, fi. Yeah, come on, get mas. Mae'n neb fan hyn. We'll just reposition our OBS. Okay. Boop. Did you ffeindio a mirror eto? Okay. Right angen almond water. Yeah, rwy'n fi'r almond water hwnna. Hello, note. What's this note? Oh, it's the hour's 8:50. Right. Be ti wedi mynd? Lawr y corridor, yeah. Fi gallu clywed y flashlight ti. Dyna ti. Yep, fi gallu gweld y flashlight ti drwy'r wal. Dyna ti, fi'n tu ôl ti. Oh, hello. A ni'n mynd nôl i'r... Oedd ti'n rhoi y clust I Marley woman hwnna? Yeah.
Nid eisiau just gwylio'r fideo eto. O na fi ddim wedi rhoi mae cwestiwn dal gyda fi. Jennifer Marley. Jennifer Marley, yeah. Jennifer Marley. Oh, Jennifer Marley you were tried. Okay. Right, Jennifer Marley you tried. Chad! Chad! Mae yn y clist ydi, ie? Yeah. Yeah, mae yn y clist. Okay. So roedd ni wedi gwneud yn anghywir te. Marco, Olivia, beth gael e? Llaw. Yeah. Without the right hand, yeah. Okay, so just swap up Chad gyda yeah. Oh shit! Oh shit! Roedd fi just fel, golau cork, a wedyn just gweld y brain trwy'r drws. Oh na! Le o'i ti? Okay, mae wedi mynd. Ble ti wedi mynd? Oh, Hello! just fel, mae'n golau cork, a wedyn just gweld y brain. Right, so ffeindio ystafell cyrff eto. Ww, mae'n i'r chwyth, mae'n i'r chwyth. Yeah. Run to, yep. Oh, uh-oh. Lawr fan hyn. We're gonna laugh. Oh shit! Uh-oh. Uh-oh. Oh my god, mae'r ci wedi gollwng rhywle. Yes. Just aros fan hyn. Tan mae'n saff. Ydy e'n byth yn saff? Not even sure. Uh-oh. No, oh no! Oh! No! Oh! Smiler! Just doing this meal like that. Oh, no. Yeah, pop off an edge yn iawn now? Yeah. Alright. Le ti wedi mynd? Roedd redig I ffwrdd. Okay, rhan o. Dyna ti, okay. Rhan o smiler hefyd. Go. Oh. Alright, so... Na, mae wedi mynd nawr. Mae'n lawr un o rhain. Mae'n lawr un hyn. Lawr fan hyn, oedd e? Yeah. Jeez. Oh! Oh god! Oh, find your locker! Little bugger! Oh no! Just fell. It's around here, isn't it? Hi there! Oh! Yes, mae'r... Fi ddim yn gallu gadael ac os fi'n mewn ystafell gyda golau coch. Yeah! Oh! Just gonna be... Oh, no. Oh, fi gallu clywed e. Ydy e wedi mynd nôl lan? Ydy hwnna beth oedd y sŵn hwnna? Rydw wedi cerfyd... Rydw wedi cerfyd pas fy locker fi. Oh na! Rydw wedi dod mas o'r ble oedd y drws coch yn... Yeah. Oh, mae anxiety fi yn mynd lan hefyd o yna. Just gadael. Uh-oh. Defnyddio anxiety pills. Just hope to God that mae'n gadael. Hello? Mister? Hello? You left your... Ti'n iawn? Yeah. Oh, rip hwnna'n agos. Clywed the roar. Maybe just clywed the roar. Oh, yes, you Well, know. at least... Alright, oh yeah, fi'n gallu gweld mae'n dal yn go claw fyna. Yep. Okay, mae'n gwirf.
I didn't go to I smell like... Hello! Okay, Triana eto. Oh. Okay, yeah, just Right, yeah, let's try hwnna eto. Dim fod... Oh, stop! Oh, game! Stop yn neud hynna. Yeah. Oh yeah, hwnna'n just... Yeah, hwnna'n just loop. Alright. So, Olivia, oedd un... Yeah. O, dwi'n hofio. Yeah, mor fi'n... Na, fi'n cofio nawr. Mae Chad yn cael y clust. Yeah. Yeah. Lawr fan hyn, Jennifer oedd cochi y traed. Ble mae traed? Dyna fe. The mirror is broken. Oh, hwnna beth oedd hwnna, sorry, mirror. It's like a peth weird edrych. I've got it gallu ffeindio fe? Yeah. Ah, edrych, mae yna corridor fan hyn nawr. Oh boy. Oh, nice. This is now an inter. What? Oh. Blue switch? Black switch? Oh! Oh! Need your look here! Quick! Na, dwi'n rhaid i gael... No! I can't run! I can't run! I can't run! Okay, I can run now. I can run now. Rwy'n fy dau yn i trio mynd i'r locker I'm dead! Oh, fi wedi ffeindio fy juice yn barod, okay. Oh, nice. Ond na, fi ddim yn mynd i dod nôl tan mae'n gadael. Oh Yeah. my god. Oh. Oh, fi'n gallu gweld ti. Mae right offline fi. Yeah, my drws luminescent fi yn literally right nesaf ti. Ah! Right, Fi wedi marw. Oh my god. Yeah, fi'n gwybod ble mae'n draw fyna, ond fi ddim yn gallu revive o tan Jesus! gadael. Hwnna'n shadow... Rwy'n gallu gweld y bloody shadow ti! Yeah, yeah, hello. Awful! Hwnna'n... Oh! What the hell? Owain, I'm coming back. Yeah. Welcome back to the land of the living. Oh gosh. Yeah, Lives right. 8 out of 10. Nice. Okay, rwy'n fi'n troi y drws. Yeah. Oh, ble ydw fi wedi mynd? Oh, shoot. Dwi'n Oh, arbwys ble mae'r mirror Yeah. ar fe fod. Oh, Hello! Oh, coch. Mae'n coch. Quick, go, 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 go. Okay, so mae yna switches mewn fan hyn. Yeah. If you switches am though. No, but ni'n porfo hwnna. Gwyrdd. Or beth sy'n lafon? Oren. Coch. Oh, note. The levers. There are multiple levers on the zone, but only 3 can be up at the same time. Great, ydy hwnna gyd mae'n dweud? Yeah. Mae yna drws lawr fan hyn hefyd. Oh, fi'n gwybod. Hang on. So os fi'n gwneud lever hyn, Dim byd digwydd. na, so dim y lever hwnna te. Okay, so ti fi just edrych ar y drws a ti dweud? Yeah, ti'n edrych ar y drws a fi'n mynd rown gyda levers. Okay. Okay, yeah, gwyrf. Yeah, Hwnna'n un okay. da. Un hyn. Yep. Yep, okay, good. Un mwy. Un hyn. Hang on. Nope. Here we go. Nope. Nope. Right. Oh, don't run into the dog again. Un hyn. Yep. Yay, mae drws fan hyn. Hey! Beth sy'n mewn fyna? Corridor. Oh, lockers. Oh, hazmat suits. Oh, hazmat suits and you gallu mynd i'r radiation place. Nice. Oh, yep. Extinguisher. Oh, anxiety pills and Oh, yeah. almond water. Nice. Yeah, enam pet. Oh my god! Hello.
Do you like my suit? Hang on, Edric with my Edric felt now, Edric. Whoa! Mine fel a thumbnail. Yeah. Finally the Edric felt the thumbnail. Oh. Okay, so ni'n gallu mynd i'r, beth yn cael yw the radiation room now. Yeah. Mae'n teimlo invincible in a suit hyn. Nah. Oh. Uh-oh. Run. Yeah, no, ni nôl, then ni. Oh. Right, Oh, ble no. mae radiation room wedi mynd o? Lawr fan hyn. Na, Oh, let's see. rwy'n anghywir. Rwy fe'n... Just Reddick, oh yeah. Lawr fan hyn, Reddick. Oh, lawr fan hyn, yeah. Lawr fan hyn, try just hyn. Oh yeah. Wrth ti ma... Yeah, Kaya ar ôl ti, acos ni ddim eisiau unrhyw un. Ond mae'r blymyn gwyfren boi hwnna gallu agor nhw. Agor o drysau. Shush. Oh! Bloody smiler! Oh yeah? Oh yeah. Just when he pop a la... Oh, no, don't do that! Oh. 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 Bet. Mae y cwn yn mewn fyna. Reddick! I'm dead. Mae y smiler wedi cael fi. Blymyn drws! I'm fyna! Oh. Yeah, lower the heart here, and then the radiation. Oh, Christ. Fi'n gallu gweld pethau yn y radiation room. Yeah? Oh, Yeah. Wyt ti just gallu mynd mewn fanna, heb y suit. Fi'n marw, so... Oh, crap. No! No! Where is the... luminous door? Oh. Oh no, is it? Yeah, it's on the other side. Son of a bitch. Right, so... oh boy. Ble oedd like a whole stash o almond water hwnna? Oh, dyna fe, fi'n ffeindio fe. Ble wyt ti nawr? Ble wyt ti nawr? Mewn y locker canolog. Right, fi'n mynd i dod nôl, so os ti'n gallu dod nôl i'r radiation room. Yeah. So just dweud o fi pan ti'n fanna, fi'n gallu mynd nôl i bywyd. Oh. Okay, just ffôn o fas acos mae y ci yn mewn fyna. Oedd hi'n dal fyna? Rwy fi wedi clywed e pan rwy fi ni wedi mynd mewn i'r radiation room, so... Okay, rwy'n nôl. Okay. Wyt ti'n cael un almond water nôl nawr? Ni. Rwy'n not ystafell rhywun oedd llawn almond water oedd e? Yeah, rwyf... Ti eisiau ffeindio hwnna? Nah. Mae gen i un! Hang on. Okay. Yeah, have one of mine. Oh, mae... Na, ni angen ffeindio. Okay. So cofio, ni'n cael y Geiger counter a cael y radiation levels lawr. Right, Geiger counter ble ai ti? Geiger counter. Use. Mae gen i'r thing. Yeah. So unrhyw beth mae y Geiger counter yn mynd lan gyda ti'n defnyddio ei arno, okay? Okay. Dim hwnna. A dim hwnna. Okay. Mae'n galed gweld. Yeah. Oh, bloody hell, sy'n fi'n... Ni just gollwng. Mae'n just gadael train ar llaw. Ti'n cael y train? Mae gen i like loads of body parts arno fi. Oh. Oh, nice locker.
Nice. Oh, nice. Locker cuddio. Nice. A mae'n lock o lafo yna hefyd. Nice. Na. Ble mae radiation te? Yeah, radiation pretty naff mewn fan hyn, yeah. Yeah. Fyny, maybe? Na. Fyna? O, dyna fe. Dyna fe. Right, so she's just... Yeah, so fi'n just... Hang on. Yeah, dyna fi hynna, yeah. Na, dal dyna fi fe, mae'n like... Okay, yep. A fan hyn, yep. Okay. Oh, yeah, almond water. Oh, yeah. Grabbing pills. Oh, okay. Oh, hello. Moss jelly! Ooh. Ti'n cael yna, cos fi'n cael un yn barod. Yum, yum, yum. So fi'n meddwl mae'r moth jelly yn just gwneud ti'n redig Yeah. yn gyfer. Nice. Right. Yep, fan hyn hefyd. Okay. Nice. Anti-radiation foam. Oh, wow. Crutch sticks. Beth am un hyn? Na, mae'n iawn. Okay. So beth mae'n... Uh-oh. Right. Ni angen mynd i lockers. Rydyn nhw'n i'r chwith. Ble mae'n nhw? Rydyn i'r chwith. Oh! Oh, Jesus! Oh, Christ. Mae Rwy'n hwnna'n... meddwl rwy'n draw fyna! Rwy'n just fel, hang on, mae hwnna wedi dod o dde. Hello! Oh my god, rwy'n bron cachu fi hun fyna. Rwy'n meddwl ti'n gallu just edrych ar e a mae'n stopio, dim entirely, ond just am y rai eiliadau. Yeah. So ti'n gallu fel back o lan a ffeindio locker. Yeah. Ble wyt ti'n mynd? Dyna, rwy mewn locker rhywle. Ta-da! Hello. Right, Reven, Kyle. Oh, whoa, yep, fan hyn. Rang in, Okay, fi'n neud it te. Yeah, baby, you like Yeah. my stew. Oh yeah, mae'n... Nice nawr. Okay, my almond water, yeah. Glug, 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 glug. Glwg, 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 glwg. Okay, ffeindio mwy, meddwl? Right. Oh, na. Ni wedi bod mewn fan hyn. Yeah. Oh, Iawn. clywed e. Ian? Beth ti'n mynd? Ah, maybe. Okay. Bydde ti'n dal fan hyn? Fi'n clywed e. Oh. Oh, ni ddim yn gallu cael events. Ti'n meddwl yn te? Sorry, rwy'n mynd mewn. Ti'n okay? I'm with the crutches. Oh. Oh, Jesus. Right, mae hyn yn radiated. Have you? Yeah. Oh, hello. Okay, fi wedi ffeindio drws radioactive. Nice. Mae'n dangos radiation levels.
Like, well, mae'n dangos radiation level. Contamination level. Oh yeah, so ni da cael cwbl I ffeindio. Yeah. Oh, great. Okay, mae hwnna'n... Oh! I can see his arse! Oh! Yeah, inhabit. Oh, mae'n hyn down cael some radiation out of it. Oh, anxiety? Yep, ni'n cael... Mae dau dau mwy mwy. bro. Oh shit! Yeah. My god! Running! Woo! Right, ti cael ar y locker hwnna. Mae un arall trafod un I fi. Fi'n iawn. Oh my god, mae'n right o flaen fi. Oh, Bills, please, stop. Oh, yes, mae'r... Yes, mae'r... Ydy e wedi mynd? Ddim yn siŵr. Rhaid angen cymryd pills. Oh, I can see his arse cheeks. Ooh. Neis Mae'n law iawn. fyna. Mae'n law fyna. O, ti'n gallu glywed ti? Rwy'n dod. Hello. O, mae'n law fyna. Oh, great, ni angen mynd ffordd hwnna. Yeah. We've just wedi gweld e cerfyd law fyna, so... Okay, dwi'n mynd I cael flashlight arno. Oh na, mae'r radiation wedi mynd lan. Oh no! Oh. Oh! Holy shit. Owain? Yep. Run. Skilled him. Rwy'n sidestep o fe. Oh, beautiful. Right, sut ydyn ni'n mynd I gwneud hyn os mae fe'n prowlo round? Yeah, mae roi fe'n, like, right o flaen y drws. Oh shit. Right tu ôl e. Yeah. Mae'n right o flaen fi na. O lock o fi. Oh, Smiler, no! Sut ni'n mynd I gwneud hyn os mae'n, like, yma? Bye. Bye! Oh. Okay, hyn yn pam fi'n meddwl mae easy mode yn edrych yn dda iawn. Oh! Rwy'n fi just cuddio mewn ystafell a rwy'n smiling just fel, hello there! Fi ddim ond yn cael un almond water. Oh, great. Fi ddim yn siŵr trwy gadael or not. Oh. What a mistake here. Well, na, rwy'n ddim eisiau gwneud hwnna. Right, rydw i'n mewn y locker rwy ti yn dynyddio. So os ti'n gallu dod draw, a dweud y fi mae'n popeth yn iawn. Okay, mae hyn yn... Mae'r blymyn... Ie, mae'r stuff ni wedi glanhau yn mynd yn radiated e. Ni ddim yn gallu neud o, acos mae cwn yn just fyna. Rwy'n fel os ni'n gyflym. Fi ddim yn siŵr os mae'n saff neu na, fi'n dal mewn y locker. Mae'n fine, rwy'n just gwneud e. Fi'n mynd I aros yn y locker. Oh, come on. Rwy'n fi just... Mae dal yn Sefyll. radiated. Yeah, rwy'n fi just sefyll tu fas a radiation room. Like, a drws melyn. A drws oedd yn cae, troi rownd, rwy'n fi just wedi no-clip trwy'r drws. Nice. Ddim yn siŵr os mae'n saff. Oh, okay, trio fe. Oh, fi ddim yn gallu gweld. Anxiety fi yn
off the chat. Right. Come on! No doggy. Bad doggy. Bad doggy. Bad doggy. Sut ydi hyn yn, like, so irradiated? Probably ffeindio dy Dan efo troi'n ti. Okay. Shit! Oh, hello, teddy bear. Wow. Radiation. Poor teddy bear is being radiated. O, mae'r smiler lawr fan'na, ble rhaid eisiau mynd? Right, my teddy bear are even radiated. Poor teddy bear. Okay, mae wedi mynd. Okay, no, doggy, please. Doggy, be gentle. Doggy, be... Doggy, be gentle. Doggy, be kind. Doggy, go stick your... Faint o beth di radiation level nawr? Sure, read it fanna. Oh, okay. Okay, hwnna'n good. Which is good. Oh wow, no. 1, 2, 3, 4, 5. Pimp. Yeah, ni'n cael pimp. That quick. Ni'n cael quick. Doggy, be gentle. Doggy, be kind. Doggy, do not bite my ass. Doggy, please. Oh, yep, this is a radiator. Okay, hwnna'n good. Oh! The hell's that? Smiler! Nice. Remember we're even spawner right on top of me. Hwnna'n gutting. Ah, done a bit. Juice. Nice. Oh. Good. Oh! Dim ond die ar ôl nawr, Aaron. Fi ddim yn gallu gadael! Mae'r smiler yn literally tu fas y stafell. Oh! Na, hyn o ble rydyn ni'n dod mewn. Smiler, leave me alone, please. Oh, I'm dead. You cheating little smiler! Oh, there we go. Yeah, I think I can go out there. So mae yna dau peth ar ôl sy'n irradiated. We're just more frustrated now, or something. Yeah, like... Well, Does dim byd, though. Mae methu ffeindio'r dau peth. Okay, this. oh, yeah, go on, Gio, I need it. Yeah, my juice I got. Yes! Nice. There's nothing into it. Oh, juice, like, just like. Pliers. Oh, hello. What we got here? There is a creature that wanders aimlessly on some backroom zones. It seems to have no consciousness until it is hungry, at which point it becomes aggressive. It begins to look for the closest subject to eat its meat. It is distinguished from other creatures because it likes to skin its victims and steal their skin after that. Oh, no. It's recently discovered that he can smell blood over long distances, so if you're hurt, you better heal quickly. The next photograph shows a biped creature with skin that could be a human. The photo was found near human flesh. Lovely! Oh, nice. Yes! And I'll use the pliers on these.
Yeah. Presto! Hey! Close the door. Hey! Hey! Loud and enter. Ah. I wanna know why you're such a... Oh. Hello. Okay. What? Excuse me. If I found out. No. It's locked. Oh. T-shirt Riddick, Troy. Oh, what the Yay! Oh! Oh, nice. Oh, rwy'n cysau hyn. Oh! Oh, look. Lever. Valve handle. Ah! Mae'n tu ôl ni. Yep. And then pan rwy'n gaspo. Okay, beth ni Helo! neud Edrych ar pen ôl. God damn! Damn, boy! He's thick! Oh, fi di ffeindio fe. Mae'n Owain arall. Oh, okay. Mae yna valves o gwmpas yn lle, right, roi all in. Oh, mae'n lockers hefyd ac... Let's turn it to the right and close it. That's nice. Mae'n drws coch. Dwi'n meddwl mae hwnna'n yn exit. Oh, fi'n cael valve, yeah. Fi'n cael valve arall, yeah. Valve handle, yeah. So ffeindio fel valveau. Nice. Yeah, dwi di ffeindio un a troi y bant. Yeah. Hwnnw beth ni'n neud. Okay. So... Ble mae fe, though? Oh, fi'n cael un arall, yeah. Fi'n cael dau now. Nice. Okay. O, dwi di ffeindio un a rwy fi'n troi y leak bant. Yeah, mae hwnna'n beth ni'n neud. Mae'n eisiau fel. Ac as pan rwy fi roi y lawr, rwy fi'n dweud, must turn to the right and close it. Yeah. Uh-oh. Owain? Yeah. Ble mae e? Rwy fe'n lawr ochr arall. Na, mae dim fyna. Rwy methu gweld lawr ochr. Dyna fe. Wel nhw'n dweud rwy fe'n wander around aimlessly. Oh shit. Unless he smells... I'm right fyna. Just, quite pointy. Oh. Ond y peth yw, os ti'n injured, rhaid I ti dynnu almond water, cos mae'n dweud, mae'n gallu... Ti'n iawn? Let me in the locker, let me in the locker, let me in the locker! Oh my god, oedd fe'n Jesus. Oh. Okay, mae'n valve arall ar y wal right lawr fan hyn. Okay, fi ddim yn gallu gadael, ac mae'n too fast. Oh, god. Oh! Mae'r person rwy'n llaf yn cael keycard. Oh, nice. Okay, fi ddim yn siŵr os mae wedi gadael ni na. I'm guessing he's gone? I'm sure. Yeah, looks like he's gone. That's how his side he goes, so I don't need those. Oh, he's not gone! He is not gone! Ah! Locker! Oh, hello. Oh, wow. Oh, no. Have you chased the tea now? Yeah. Okay, mae'r olwyn things ar y corneli o'r ystafell. Corneli? Yeah. You little bugger! He was right next. Ah! Oh! Just try your chwith ar yw'n Mae no! Oh! Wait! Christ, Oh mae'n my- dod allan o'r dywyll fel monster. Right, rwy'n mynd I distracto fe. Yeah, please. Okay. Os ti'n gallu distracted fe, fi'n gallu defnyddio almond water wedyn. Okay, mae'n dal efo fi. Okay. So, mae'r... Almond water, go.
Right, so ble yw fel? Mewn y cornel o'r ystafell. Cornel. Oh, ie, fi'n gweld e. Fi'n gweld un. Oh, shit. Rwy'n mistime o hwnna. Rwy'n bwrw fi. Nice. Fi'n cael un wedi gorffen. Oh, hi! Oh, wow! Na! Why? Mae ti'n mynd mewn i'r locker! Oh Yes, my Ivan. god! No! Alright, so ffeindio drws. Yeah. Bydd ti'n gallu clywed e o'r heartbeat, os ti'n agor e wedyn cerfyd trwy a ti'n dod nôl. Oh. Oh my god, sorry! Right, rwy'n mynd i cerfyd lawr fan hyn a trio... OK, mae'n lawr fan hyn. Rwy'n cael ei distracted. Mae'n efo fi. Ie, fi'n gweld e, fi'n gweld e. Right, os ti'n mynd i'r chwith, mae rwy'n na un right mewn y cornel. Ie, fi'n cael e. Fi'n mynd i'n nawr. Nice. Come on. Okay. Alright, yep, gorffen. Okay. Fi wedi defnyddio 2 fi nawr. Ydy e wedi wneud unrhyw beth? Efallai y drws? Yeah! Mae wedi... Mae wedi stopio. Mae'r gas a bwys y drws wedi stopio. Oh, fi'n meddwl e wedyn. Ble mae e, ddo? Mae'n ar bwys y drws ni angen mynd trwy. Oh. Oh, ie, fi'n gweld e, fi'n gweld e. Ie, fi'n gallu gweld y llygau de, yn y distance. Yeah. Right, so... Trio mynd i'r drws yna. Bod yn dawel, rwy'n meddwl. Ie, fi'n trio. Mae'n drws coch yn un hefyd. Ie, beth sy'n trwy'r drws go? You need red access card, yeah. Oh. Mae gen i... Garage. Mae gen i garage access card. Oh, na! Rwy ddim cael red access card. Okay, so just mynd trwy hyn te. One of Alice. Ie, ble mae e wedi mynd? Fi'n siwr. Oh, shit! Oh! Mae'n rhaid fyna. Mae'n gweld ni. Just mynd i gwasgu G. Mae'n cerfyd i'r drws, ie. Ydy'n cerfyd lan fan hyn hefyd, neu... Oh, mae'n sefyll. Mae'n sefyll. Yeah, we just shine a light out. Oh no! Oh, even I got a drws! Na, beth sy'n neud? Fi'n ddim yn fanna! Ble mae e? Mae'n dod! Beth? Mae wedi lladd fi. Oh, ydy e'n lawr fanna nawr, ydy e? Mae'n mewn y corridor, yeah. Oh no. Oh, hi! Hello. Oh, wow. Okay. Wel, hyn yn gwych. Oh, yeah, nice. Oh, fi'n gallu gweld e, mae'n dod nôl. Yeah, mae'n dod nôl. Alright. Mae'n dod i fi, fi'n stuck. Oh, na, mae'n dod i ti! Mae'n dod i ti! What? Mae'n dod i ti, mae'n redeg ar ôl ti! Shit! Oh no! Pam! Oh! Rwy'n screwed! Yeah? Does dim lle! Rwy wedi marw. Does dim lockers lawr fyna! Wyt ti'n o difri? Rwy'n mynd i exploro. Ie, fi ddim yn gallu mynd lawr fanna. Na, pa wedi gallu mynd lawr fyna hwn yn... Oh. Okay, fi jyst mynd i aros tan mae'n mas o'r drws. Okay, mae'n a lift lan fan hyn. Okay. Ond mae'n y bwtemau coch ar y waliau hefyd. Bwtemau coch? Yeah. Faca mae'n rhywbeth i stop o fe? Oh, mae'n dod. Fi'n gallu gweld e. Panic emergency button, yeah. Yeah, mae'n edrych fel rhywbeth i stop o fe, yeah.
So just just angen fi aros tan mae'n dod nôl i'r garage. Wedyn fi'n just redeg trwy. Yeah. O ie, dyna fe, fi'n gallu gweld y llygaid. Oh no. Oh, you little... Rwy gallu... Oh, okay. What? Mae Rwy wedi cael gallu... y drws, yeah. Rwy gallu cael y drws fel ghost. Oh, really? Yeah. Okay, just, oh... Ti ddim yn gallu gweld e fel ghost, did ti? Na, rwy methu. Pam ydi Is he just standing? Oh. Uh-oh. Uh-oh, mae'n just sefyll fan'na. No. No, he's coming. Mae'n dod i fi! Mae'n slowly, menacingly walking towards me. Yeah, fi'n gallu gweld e. Fi'n gallu gweld y llygaid e. Oh my god. Okay, run nôl. Right, okay. Alright. You just... Yeah, ti'n just aros draw fan'na fan i, okay? Yeah. Diolch. Na ddim ti, y monster. Alright. Okay. Ah, no. Oh, thank God. Okay. Oh, I don't like that sound. Owain! Oh god. Ah! Ah, look at that. Can't catch us now. Ah. Oh, wow, edrych ar... Oh! O, dim edrych ar fe, ti'n cael y sanity team mynd lawr. Mae'n mingin. Oh, wow. Okay. Oh, ah! Wel, Sean rwy'n i methu ffeindio'r cerdyn coch hwnna. Yeah. O, edrych ar hyn. Oh, what the? Hello. Okay. This is two-way my lift drop, yeah? Yeah. Okay, really cocky stamina. Great. Yay! Okay, come on. How's that done any stamina? Ooh. Right. Oh, hello, man, an opening. Ooh. Try this, 7498. There you go. Safe. Heddiw. Ow. Right. Yay. Oh, The no. parking, yay. Right, ble ni nawr? Mae'n llyfr go. Oh, na! Ti'n o difri? Oh, serious? Oh, what is this? It's locked. Press the button. Oh. What? Oh! Oh, mae'n hyn eto. Oh! Nice. Oh, mae'r cwn yn yma. Rwy'n fi'n clywed e. Yeah, rwy'n gallu clywed e'n mynd. Oh, what Whoa. the hell? Ah! Game, stop! Ah! Mae'n dod am ti, rwy'n just gweld e. Yep, fi'n cael locker. Fi'n cael locker. Oh, great, so mae'r cwn at... Oh! Oh, shit. Y dyn, mae'n lan fan hyn. Okay, so fi'n iawn te? Okay. Yeah. Diolch. Diolch. Rwy'n fi'n gweld e just mynd ar bwys y drws. Mae'n like party yn mynd ymlaen mewn fan hyn. Fi'n cael officers. Let's What the flip? Let's fun the guests. Fun the guests. What the flip? Ble wyt ti? We just wedi ffeindio drws ble mae popeth yn upside down. Oh, nice. Ble mae'r button hwnna wedi mynd? Oh, fi'n cael... Oh, almond water. And anxiety pills. Beth yw hyn? Mae yna drws a mae'n cael symbol ar fe. Rwy'n meddwl mynd i angen gwasgu'r button mae mewn fan hyn ar un pryd. Moth jelly. Okay. Ble wyt ti? Yn offices. Dod i ble rwy yn, mae yna like
Ni angen gwasgu'r bwtwm mae ar un pryd. Ddim yn siŵr ble fi. O, dyna ti. Hei. Hello. O. Oh. Gweld, mae'n y bwtwm. Dod mewn fan hyn. Gweld, y bwtwm lawr fan'na. Gwasgu hwnna ar un pryd ar un gwasgu'r un hyn. Oh, party hat! Yeah! Wait, ti'n gallu rhoi arno? Nice. Party hat, yeah! Well, like... Right, gwasgu'r... Cyn i wneud e, fi'n meddwl... Okay, yeah, you know what, yeah. Any what? Ni angen gwasgu nhw'r un pryd, rwy'n meddwl. Okay, So, yeah. 1, 2, 3... No, stop. Needs electricity for use. Oh, what? Ble mae'n dweud hwnna? Ar un hyn. Oh. Okay, ni angen troi electricity arno te. Mae electricity mewn fan hyn. Yeah, mae'n edrych fel mae'n faulty. Mae'n mewn. Uh-oh. Ti'n gallu clywed e'n anadlu? Yeah. Mae'n gone. Oh. Fi'n meddwl rwy'n mynd lawr i'r dde, so... Mae dim wedi gadael! Oh. Oh, nah. Meddwl ni'n okay. Yeah? Mae wedi mynd i'r dde rhywle. Okay, go. Must insert password here. It seems that it works but needs a password. Password. Oh. All I driving in. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na, ar y cyfriadur, mae'n dweud, like, Green. Gren. Green. Gren. Green! Mae'n post-it notes. Ie, mae'n post-it notes coch, melyn a gwyrf. Wedyn 2 gwyn. Mae'n a locker i lawr fan hyn os ti'n Nice. cael ei caught, yeah. Coch yn 1, melyn yn 2, 3, gwyrf yn 3. Mae'n dod. What? Cael un hynna. Oh! Mae'n yma. Simultaneous locker opening. Methu gweld yn rhywbeth nawr, ble mae e? Yeah, that's the problem. Yeah. Oh, nah. Oh, what? Fe na mae hefyd? Oh. Wyt ti'n difri? A coon, a wire monster, ac e. Oh my god. Oh, na. Oh, what? Wait, whoops! Oh Why my not? god, yeah. Rwy'n fi'n wislo ar y damwain. Rwy'n dod nôl. Accidental whistle. Oops, daisy. Ydy Morgan yn ever gonna join? Ddim siŵr. Morgan, wyt ti'n dal gwylio? Morgan? Hello? Na, mae jyst wedi cael excuse i ddim chwarae, so mae'n fel, oh, man, ni ddim yn gallu chwarae. I fod yn honest, fi'n meddwl ni'n mynd i gwneud work os oeddwn ni'n ar easy. Yeah. Gan fod ni ddim yn gallu worried amdan lives. Alright, yeah.
Oh my god, Jesus! Mae hyn yn amhosib efo fe. Beth o'n i'n mynd i gwneud? You're sure? Ai, ai, ai. O, jyst wedi angen cofio rwy heb di dechrau stream bot. What? Ydw fi wedi install o fe, stream bot? Mae'n like, mae'n am yr channel point rewards. Mae ddim fan yna, so... Oh, come on, rwy fi fy llygodyn os gwelwch yn fag game. Yeah. Rwy fe'n nôl. Rwy'n mynd tu ôl fi! Mae wedi mynd mewn i'r... Oh, mae'n cerfyd. Rwy'n yn y office arall lawr y corridor. Oh. O na. Okay. Fi ddim yn siŵr os mae'n dod nôl nawr. Ti eisiau dod mas o locker? Just check bod streamer bot yn gweithio, action cues, A-rate sound. Esgyd sydd on. Yeah. Oh, don't come out your locker. Mae'n right yn y ystafell ti. Great. Oh. Okay. Dyma ni. So wedi enabler. Okay. Hello. Hello. Oh, mae'n fyna! Mae'n fyna! Whoa. Rwy'n trio dod mewn i'r office just wedyn. Wych. Oh god. Wel, mae'r cwn just wedi gollwng o rwle. God. It's one of us, acos mae'n right next door. Yeah. Anxiety Oh, pills yna. Yep, mine. Right, ti edrych ffordd, fi'n mynd i edrych tu ôl ni, just in case mae'n trio sneak ar lan. Mae yna... Oh, drws glas fan hyn. Oh. Angen e. Angen juice rhywbeth glas, okay, yeah. Oh, great, my dead end. Oh. Okay. Oh, shit! Oh! Mae'n dod. Dim door dropping in, please. Dim door dropping in, please. Please? Please? Mae dim ond un locker. Oh, mae wedi trap on ni. Oh. Mae'n dal fan fi gallu clywed yn nadlu. Yeah. Hello? Hello. Oh, yes, mae'r... Okay, mae'n gone. Oh. Mae'n iawn hefyd, ac os mae'n draw fyna, un o ni'n gallu mynd mewn i'r locker fyna, a un yn y locker tu ôl. Yeah. Oh! Oh, for God's sake. Oh, shit. Pa locker? Hello? Mae'n camp o ni! Yeah, what the hell? Sut ni'n mynd i gwneud hyn nawr? Hyn yn, like, amhosib. Mae'n camp o ni, so ni ddim yn gallu neud rhywbeth.
Ti'n gallu edrych ac os fi'n mwy agos i so... Oh. A wedi mynd. Cerfyd i ffwrdd rhywle. O, di yn mewn fyna. Na. Wedi gweld e. Hyn yw'r unig ffordd ni'n gallu mynd mas, so... Yeah. O, ni'n trio blymyn pŵer arno rhywle. Okay, mae ddim fan hyn. Right, mae wedi... Oh! Oh, gyda drws. What the hell? Fuse box! Oh, pedwar fuses. Okay, Mae gen i couple of fuses. Dau, ie. Mae gen i dau, so ie, fi'n mynd i roi dau mewn, ti roi dau mewn. Game, beth ti'n neud? Okay, now, yeah! Oh! Hey! Mae'n note fan hyn hefyd. In case of an electric failure, add fuses to the fuse box and turn on the power. You can turn it off again after in cases needed. Emergency fuses were part on a toolbox located in a room with a red door. Yeah, ni'n cael hwnna. Nice. Shh. We're in like a big hallway now, so os mae'n the bell. Let's go. Yeah. A locker, okay, okay. Ti'n angen ffeindio password i'r cyfriadur hwnna? Yes, you think your password? Oh, ble roedd ni wedi dechrau. Okay. Oh, locker. Almond water, a pills. Ti eisiau almond water, a pills? Mae gen i 3 almond water. A 5 pills. Okay. Mae folder fan hyn, though. Oh, 15 Oh, dweud. Entity 67. A humanoid being lies in the Backrooms. It likes to trick people with party objects, but at the end, the entity will kill them and then it will collect their corpses, turning them into a bloody feast of human flesh and bones in order to convert them into cakes. It is said that if you see a party balloon floating, the best option is to run away immediately. Hwna'n swnio hwyl. Oh yeah, my hand just... Right, so offices fan'na. Ni angen ffeindio password. Rwy'n mynd i just trio password. Yeah. Na, dim neud hwnna. Oh, mae cyfriadur wedi troi arno draw fan hyn. Oh yeah? Na, nhw gyd wedi just blue screen o. Oh, mae hyn yn cael llyffair arno fe. You gallu clywed e. Mae hyn yn cael like llyffair. Okay. Mae'n dod o draw fan'na. Dang, he got that booty though! I don't need a staff a fi, so... Rhaid just wedi wislo, so mae'n draw efo fi nawr. You sure? Yeah, mae'n right o flaen y locker fi. Okay, mae'n cerfyd nôl mewn direction T. Oh, great. Fi'n mynd I dod mas. Bad idea! Ah! Oh man, my anxiety yn mynd lawr really gyflym nawr. Oh. Just gonna... Wyt ti'n o difri? Yeah. Please, just roi ni siawns. Just piss o bant, yes i ma. Oh. I'm fel the clingy X. Yeah, mae'n ddim mynd I ffwrdd. Uh-oh. Mae anxiety fi yn mynd lawr, fi'n gael clywed so mae'n gyda fi. Yeah, mae'n gyda fi, fi'n edrych right at of it, oh my god.
No! Help! He's camping my locker! Ble mae e? Ble o'i fi mae wedi mynd trwy y drws, roedd fi wedi redig o yn y tro gyntaf. Oh. Goes. Hi. Oh my god! Oh shit! Oh crap. Oh god. Oh! Alright, mae'n mynd i'r bloody... No, mae'n wedi stopio. Mynd i ffwrdd! Oh, mae'n mynd nôl i'r blymyn officers. Let's go! Pam ni methu just ymladd fe? You know, just like, you know, roi right hook neu rhywbeth. Fi'n cael hammer for goodness sake. Yeah! Oh, fi'n mynd i'r ystafell ble mae popeth yn upside down. Fi'n meddwl mae rhywbeth yna. Oh, I don't like you. I don't like you. Yes. Popeth yn upside down, so fi'n gwybod. Yeah, upside down numbers. What? What? Oh, hello, locker. Oh, yes, ma. Oh, rwy'n cael syniad. Oh, my We're hands cast- trippy. Na, rwy'n cael syniad Iestyn. Hmm? Os rwy'n consume o'r jelly, Yeah. rwy'n cael ei chasio fi, rwy'n redig tu allan, a i'r, like, corridor ni'n dechrau mewn, a wedyn cael fe mynd allan fanna hefo fi, wedyn rwy'n cerfyn nhw mewn a ti'n gwasgu'r panic button a cael y drws arno fe. What? Ti'n gwybod ar y dechrau, mae'n y panic Yeah, fi'n button gwybod beth ti'n siarad am. Fi'n Yeah. gwybod beth ti'n siarad am. Just trio Oh my trap God, o fe that's tu allan. stupid. Na, mae'n Fi'n fine, meddwl mae'n fine. Let's gwneud e, let's trio hwnna. Ah, fi'n trio ffeindio mass puzzle thing. Beth yw'n hyn? Hey. Oh, hello. Mae'n fine, rwy'n mynd i trio fe. Ar ben fy hun. Oh. Mae gyda fi. Fi'n meddwl, fi'n gallu clywed e. O na, mae'n redig ar ôl ti now. Yeah. The safe box. How to put the code without releasing the cylinder number. Start turning the number cylinder to the left or right. Then turn it to... No! Mae'r panic button ddim yn gweithio! Rwy'n fi'n meddwl! Pam i ti ddim yn dweud hwnna? Oh! Dwi di marw. Okay. Following this pattern, introduce the code and open the safe box. Oh, what? Hwnna'n... Oh, nah, mae'n fel... Oh, this is horrible. Mae'n fel un o those combination saves ble ti'n mynd i'r chwyth i'r dde. Gwych. Oh, ti'n nôl now? Yay. Oh, yes, i ma. Sut ydy hyn neud, though? Pam ydi panic button ddim yn agor y drws yn ddim cael e? Dwi'n even sure. Oh, almond water. And anxiety pills. Hwnna'n... Wyt ti'n gallu ffeindio ystafell ble mae popeth yn upside down? Brwn edrych. Rwy eisiau party room. Na. Fi'n meddwl mae hyn yn bwysig ac mae'n rhywbeth fi'n gwneud gyda puzzle. Oh, shit! Mae breit fanna eto. O, fi'n gallu clywed e.
Fi'n hope o'n i ddim yn gallu dod mewn i'r upside down room. Agos mae yna dim lock hairy mewn fan hyn. O, gwych. Just angen aros nawr tan I ddim mynd I ffwrdd. Mynd I ffwrdd. Okay, 40. Mae'n like symbols ar y holl cyfridiron. Beth yw hyn? Oh gosh. Mae hyn yn horrid. Beth yw'r puzzle hyn? Oh. Beth yw'r puzzle hyn? 40. Oh, mi wedi clywed hynna. Y flashlight ti. Yeah. Yeah. Ti'n agos. Find the exit. A mae na Polaroid o pink drws. Oh yeah, fi'n cael hyn. Fi'n rhaid fan hyn, look, right tu ôl ti. Nice. Mae'n literally right fan hyn, like... Fan hyn, like... Oh! Ah! Mae'n mewn fan hyn. Mae'n mewn. Oh, yeah, man! Ah! Might want to run. Oh my god, am fi. Mae'n dod am fi. Fi'n marw, yeah. Fi'n cael stamina. Araf iawn. So ydy'r symbols ar y cyfridiron yn bwysig? Fi'n meddwl. Mae'n puzzle after all, so... Ac hefyd mae'n ar y lliwiau ar yr ar y post-it notes. Oh, okay. Happy, yeah. Oh, dyna fe. O, mynd I ffwrdd. Oh, nice. Fi jyst wedi dod nôl a mae'n yma. Oh no, no, not in here, please. No. Rwy'n distracto fe. Diolch. Uh-oh. Oh no, mae'n gallu dod o tu ôl fi. Okay, mae'n cerfyd I ffwrdd nawr yn y direction gwahanol. So hwnna'n da. So beth yw'r puzzle mewn y upside down room? Mae'n fel combination lock ar safe, so bam ti'n mynd yn... Right, beth di'r rhifau? Fi ddim yn siŵr, hwnnw beth fi'n trio... Oes da lliwiau arno fe? Na, mae'n rhifau ar y waliau. Oh, right. Right, rwy'n allan o almond water nawr. Mae'n rhaid o'n... Flaming hell! Mynd I ffwrdd! Mae'r monster hyn yn dechrau gwneud fi grac nawr. Oh na, fi jyst wedi clywed mae'r cwn yn ôl. Mae'r cwn? Ie, os ti'n gallu dod i'r upside down room, mae na almond water. Bydd fi'n trio, mae'r blymyn dyn hyn yn just stalk o fi. Mae ddim yn mynd. Cwn, W-N, Rhynod. Mae'n... Ti eisiau adio llythyr yn arach? Yeah, W-N. Mae'n Cymraeg am ci. Bod yn ofalus nawr, yes I mar. Fi ddim yn mynd I dweud e? Beth ti'n meddwl am? A diel, Rhynod. Ydy wedi mynd nawr? Ydy wedi mynd? Na, mae ddim! Oh shit, wedi clywed y ci. Alright, remember upside down, stafell Benny Wayrod. Oh, hello. So, os ti'n dod mewn fan hyn, look, mae na safe fyna. Yeah.
Okay. Mae'n dweud ar y cyffern fan hyn, mae'n dweud. Without releasing the cylinder number, start turning the number cylinder to the left or right, then turn it to the other direction, then turn it to the other direction again, and so on. Following the pattern, introduce the code and open the safe box. Right. So ni'n dechrau fan hyn ydy e? So ble ni'n dechrau fan hyn, I guess? So 4... Na, mae hyn 40. 40. Mae'n upside down, cofio. Yeah. 10. 40, 10. 5. Hang on. 10. 40, 10. No, wait, 50, 20. Hang on. So ni'n 40. Oh. 50, yeah. 40, 50. 70? O, mae 20 fan hyn. Oh yeah, mae almond water fan hyn, by the way. Oh, nice. A un fan hyn. Ond pari ni'r blymyn dechrau? I'm sure. Oh. Hyn y pan mae hyn yn dweud mae'n nightmare. Yeah. So os ni'n dechrau fan hyn, mae'n 40, wedyn lawr fan hyn, lawr fan hyn, lawr fan hyn, 50, lawr. O, rwy'n gwybod. Na, ni'n dechrau fan hyn. Ni'n Ble? dechrau efo 10, oherwydd mae arrow mynd lan. Oh! Yeah, So, okay. 10, 10, 20, 20, 40, 50, 70. 70. Right. So dechrau gyda 10 te. Right. So 10, 20, 40, 10. 50, 70. So mae jyst mynd lan, man. Hang on, fi'n meso lan. So, 10. 10, 20, 40. Oh, stop! No! Oh my gosh. Mae'r safe yn just yn re-impatient. 10. 20. Stop! Oh, fi ddim yn gallu neud e. Mae'n Just- just yn re-impatient. Should we trio? Yeah, trio fe, like, It's bit ti'n gwneud, just like... just like turn o fe gyda'r mouse. Oh god, hwnna'n awful. Yeah, So gweld. 10, 20. Cofio, mae'n safe, so rhaid ti'n mynd chwyth there, chwyth Oh, right, there, yeah. there. Pa ochr ar yn gyntaf? Mae'n just dweud mynd To chwyth the there. left or right? Turn it to the other direction. Right. No, oh my god. So, dig. I'm re-impatient. Ugh. Like, well, my re-impatient. 10, dig, 20. A wedyn 40. When 50. When 70. Right, fydd ddim gweithio. Oh, So, come right, on. dig. 20. 40. 50. 70. Dim byd. What? I'm confused. What? No, can we need to get better. So, yeah, definitely then dig. Dig. Header dig. Pimp dig. Safe dig, yeah. Rwy'n mynd i ochr arall, cyntaf. Yeah. So 10. Yn 20. O, dwi'n mynd blymyn re... Right. So 10. 20. Wedyn... 40. Header dig. Wedyn 50. Pimp dig. Wedyn Safe 70. Oh. What? Hynna mor blooming confusing.
Fanny Cyf, croeso i'r stream. Rhaid nawr ti wedi gofyn ble mae'r cwn. Ddim siwr. Rwy'n fi'n clywed fe, neidio lawr o un o'r events, ond heb gweld e. Mae'r safe in just really impatient. We're really confused over a safe in. Pam ydi hwnna? Fel... Pam fi'n neud e I dig, mae'n just fel, dig, when mynd lawr, when mae'n just mynd nôl I 90 am rhyw reswm. Pam? Deis fi googlo fe. Yn ynri. Pam ydy'r blymyn safe ddim yn gweithio? Right, so, 10. Oh, you little bugger, stop it! 20. 40. 50. Oh my god, Safe it's too impatient. Fi ddim yn gallu neud unrhyw beth, ac os fi'n trio neud e. Oh, no. Oh my god. Let me draft in here though. Without releasing the cylinder. Start turning the number cylinder to the left or right, then turn it in the other direction. Yeah, hwnna beth ni'n neud. Yeah! Right. 10. 20. 40. 50. 50. 70. Ond mae dim byd yn digwydd. If I can neud e ffordd arall, 70 I dig. Oh yeah, falle. Okay. Oh yeah. 70. Na, mi'n meddwl mae 70 yn olaf, ac os mae'n dim... 50. Mae'n a note mewn fan hyn. The arrows show the code, but it's a flipped room. Yeah, no genius. Sorry, beth oedd yr eto? So, 10, 20, 40, 50, 70. Yeah, dig, 20, 40, 50, 70. Oh, did you mess well on it? Alright, so... Let's dechrau o'r 70, 50, 50, 40, dig, 20, and dig. Yeah. Hey! Rwy'n angen just... Rwy'n angen mynd y... Flint. Yeah, flaming out. Of course! Mae'n ystafell Benny Weired! Motion tracker and code? What? Motion tracker? Security codex. The next document represents the current codex codes according to the abecedary used for decodify the reset code of the main PC. Oh! Beth oedd hwnna'n dweud? Code. When I've done a code. Did you hear the motion tracker? Motion tracker. Oh! Oh! Mae hynny ddim yn dda. Na. Oh! So, beth oedd y decoder hwnna? Yeah, mae'n dweud am y main PC, so fi'n meddwl... Ie, rwy'n fi'n gweld... Rwy'n symbol. Ie, rwy'n fi'n gweld 2 symbols. Rwy'n na un yn edrych fel K. Ie, ac os mae'n symbols ar y peth hyn. Rwy'n methu gweld e. Ie, ac os fi'n cael e. Ie, mae hynny, a symbol fyna. Faint o symbols? Rwy wedi gweld 2 symbols. Yn troi o holl alphabet, mae'n edrych fel. Rwy wedi gweld rhywbeth sy'n edrych fel K. Ie, mae hynny'n dy. Dy. Ac wedyn... rhywbeth sy'n edrych fel... like cwpan science gwydir. So triongl efo like llinell ar y top. Rwy'n not ti wedi gweld y ffilm Alien? Yeah. A dyma fe. Yeah, mae'n... Mae motion tracker hyn yn nice. Ni'n gallu gwybod os mae'n dod neu na. Yeah. Right, mae'n ar ochr arall o blymyn wal hyn. Mae'n ar bwys. Rwy'n just... Tu ôl ti. O, dyn ni. Ac os mae ddim yn tracker ti ar. Na. Edrych. Mae symbol ma'n fan hyn. Oh, ie. Oce, mae hynna yn... Hynny'n... Yr unig 2 rwy wedi gweld yw'r K a hwnna. Mae hynna'n O. Mae hynna'n O. Right, so mae dy yn O.
Da-oh. Da-no. Dory. Dory. Ouch. Ie, mae'r un gwifren... Dwi'n meddwl mae'n ar llawr arall neu rhywbeth. Ie, mae'r ffilm Alien gwych. Oh. Oh no. Oh, mae'n dod. Helo! Oh, no! Like, look at that ass! Mae'n cerdded nôl off. Bugger you, mate. Ie, mynd I ffwrdd. Nerd. Ni ddim eisiau ti dim mwy. Mae'n mynd nôl. Oh, Beth lovely. yw'r... Oes na hotkey am y motion tracker? Na. Na, fi'n yn meddwl. Sad. Gael ei gweld? Fi'n mynd I edrych mewn y settings now. Action 1, numpad 1. Ydy hynny fe? Oh. Oh! Owain! Ie? Ble wyt ti? Ble wyt ti? Oh shit. Oh shit. Rwy'n mewn y ble roedd e'n dilyn ni just nawr. Oh, mae'n fanna. Ble wyt ti my- wedi mynd? Fi'n yn y office ble fi wedi lladd fi o flaen. Alright, mae'n edrych fel mae'n troi y wal. Yeah, mae'n troi y wal. Okay. Right, so ble ti wedi mynd? Rwy'n dod i'r office nawr. Yeah. Quick. Dau cyfriadau mewn fan hyn. Dim byd ar y sgrin, oops. So ie, yr unig cyfriadau efo symbol arall yw'r un efo'r K hwnna. Ble ti wedi mynd? Rwy'n mewn yr office nawr. Be, yr office roedd fi'n wedi trap yn I mewn. Na, yr un just cyn hwnna. Oh. Oh, ti wedi gadael? Ble wyt ti? Fi'n dal mewn y locker. Oh right, yeah, rwy di gadael. Oh, bloody hell. Okay. No motion. Okay. Yeah, Mae mewn yr office rwy'n trap ni mewn o flaen. yeah. Oh, party room, no thank you. Right. Rwy'n mynd I trio mynd nôl i'r office rwy'n trap ni mewn. Hi! So os ti gallu distracto fe, bydd hwnna'n lyfli. Oh, mae'n dod. Oh, mae'n dod. Oh, mae'n dod. Oh, mae jyst wedi stopio. Wyt ti gallu chwibanu? Oh, mae'n dod nôl. Diolch yn fawr. Ydy yn dod nôl? Ddim siwr. Methu gweld e. Dwi'n meddwl mae'n dod nôl. O na. Oh, mae'n dod nôl, yeah. Mae'n dod nôl I ti. Cool. Oh, mae'n y symbol arall. Mae'n like... Mae'n edrych sus. Oh, Ti'n gallu gweld e? yes. Wedyn- Mae'n S. Dau pyramid. Dwi'n meddwl mae'n dod nôl. Dau pyramid. Fi ddim yn gallu ac mae'n dod nôl I fi, fi'n meddwl. Oh, right. Right, rwy'n mynd I ysgrifennu rwy'n lawr. Iawn, cael notepad a pen. Okay. So, beth ni'n cael? Ni'n cael like a weird K thing. Yeah. Triangle efo Oh, llyfaren. gosh, stop. Leave. The sus one. Leave. Dau pyramid. Okay, mae'n dod I ti. Okay. That thing. Hwna'n rwy'n meddwl. Okay, Right, does dim cyfriadur yn lawr fan hyn. Just a drws glas. oh, pause shit. Neto, stop. Okay, so mae'n oh no, ble mae'r... Okay, wedi ffeindio'r olca. Dwi wedi clywed hynna.
Rwy'n not to dweud, symbol hen plaid Cymru, ond un triongl ar goll. Ie, mae yn. Mae'n edrych fel tri... Ydy yn y triban hwnna cael ei galw? Rwy'n like y tree peaks ydy e. Tri mynydd. Rwy'n hoffi'r logo hwnna. O, fi'n cael y dau pyramids, ie. Mae'n U. U. Ac yr un olaf yn edrych fel kind of like scythe ar y ochr. So mae'n llinell a wedyn like upside down U. What? Edrych ar y stream, fi fi'n dal y notepad lan. Oh, god, fel hwnna'n y symbols. Fi'n dod, ble o'i ti? O, dyna ti. Fi'n clywed hwnna, ie, fi'n gai. O! O! Ie, bod nhw Mae'n falus. draw fyna, oce. Mae'n draw fyna, ie. O! Mae hwnna'n gwyrdd! Gwyrdd? So hwnna'n yr un cyntaf neu'r ail? Oce, hwnna'n gwyrdd. Hwnna'n coch, y triangles yn coch. Ble mae e? A wedyn mae un o'n nhw'n mynd i bod yn glas. Te, hwnna'n gwyn. So hwnna'n gwyn. Damn, fi ddim yn edrych ar y lliwiau o'r symbols. He's right there. So rhai o'r symbols yn lliwiau, so... ar yr Oh no. Yeah, okay, so mae'r K... 50... Hwna'n edrych... Dwi'n meddwl rhaid i wneud y party Hwnna'n room edrych yn peth awr. Hwna'n edrych yn gwyn hefyd ydy e. Yeah. Dwi'n meddwl rhaid ni gwneud y party room peth awr hyn, ydy e? Okay, rwy'n meddwl... Coch, so... Yeah, rwy'n meddwl hwn yn mynd i bod yn melyn te. Yr un hwnna. So, Oh, dyna! Jesus Christ! So 50 coch. 50 coch. Sure. 50 yw'r tri... Y tri... sorry, y dau peaks. Beth oedd hwnna? Y dau peaks. Y dau pyramids, Yeah. U. U. Beth oedd... So, melyn... Y triongl efo llinell. Mynd lan. Triongl efo chinig. O. O. Wedyn gwyrdd. Hwna'n... Mae'n edrych fel... Mae'n llinell, wedyn upside down U. O, E. E. Uh-oh. A wedyn... Quick. Gwyn... Sus. 50 sus. S. A mae K and D. A wedyn y K and D. Na, rwy'n ddim gweithio! Wyt ti'n o difri? Gwasgu enter. I did! The K and definitely, grey. Ie, coch, melyn, gwyrdd. O, ti wedi anghofio, mae yna un arall, look. Where? Top chwith, top there, look. Yeah, rwy'n rhoi hwnna mewn. Sorry, ti'n mewn. So, okay, coch oedd the two peaks. Beth oedd hwnna eto, sorry? U. 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 Oh, shit. Yeah. Oh, what? Ble mae'n mynd? Oh, mae'n ti o fi? What? Oh, na mae'n blaen, what? Oh, mae'n cerfyd i'r, dechreuad. Okay, quick, go. Oh, na, mae'n dod. Na, mae dim. Mae jyst wedi stopio. Yeah. Oh, mae'n dod. Yeah. Mae'n dod! Yeah, triban. Okay, so coch yn yw. Beth oedd, sorry, y llinell efo upside down yw? Oh. Mae'n edrych fel like scythe. Yeah, mae'n y llinell gyda upside down U and E. Yeah. E. Okay, Sus, beth oedd... Hang on, so... So beth oedd yr un sus? S. S. Yr un triongl efo llinell mynd o'r to? Why, what? O, yeah, O. O, ac wedyn y K looking thing.
D. D. Okay, so coch yn cyntaf, oedd e. Okay, fi'n fan hyn, so dweud fi beth yw e? So coch yn cyntaf, hwnna'n Ie. U. Ie, mae yw yn already mewn e. Na, Quick. melyn yn nesaf, hwnna'n O. Oh, ie. A wedyn gwyrf yn trydydd, so hwnna'n Ie. E. Wedyn mae'n E. gwyn sy'n brif. Ah, Quick. pedwar. Quick, Gwyn quick. S, a wedyn D. Rwy'n meddwl if hwnna beth rwy'n fi'n rhoi mewn. What? Oh. Efallai ti wedi cael y criwiau yn anghywir. Falle, rwy'n mynd nôl mewn fan hyn te. So K yn grey. Ie. So mae hyn yn Okay. da, ie. Yeah. Wedyn yr un sus looking yn gwyn. Yeah. What the... Yr un sus looking yn gwyn. Y K yn gwyrf. Y triongl yn What coch. Oh, I'm dead. That's I'm dead. gwyrf. Na, That's fi ddim yn dead. Oh, Ble mae e? sniggled. O fi. Jesus. I ain't open the net door. So, Christ. So, yeah, nhw'n o'r un gorau. Nhw'n just mynd i edrych Yeah, just Am- edrych. yr un olaf. No, yr un melyn. Hyn yn annoying. My puzzles are just annoying. Right, coming to pills. Right, so... Oh, Jesus. Rwy'n meddwl rwy'n mynd y ffordd arall. Mynd i ffordd! Oh. Lasagna man. Tannion. Mae'n edrych fel Right, mae wedi so- creu allan lasagna. Yeah, fi'n mynd i edrych yn y office arall. Ydy y office arall wedi cael unrhyw cytho? Yeah, rwy'n What? Oh. Okay. Yeah. Among Us yw white, yeah. Coch yw mynyfoedd, yeah. Yeah, a un hon yn melyn. Coch yw'r mynyddoedd. A little like llinell efo'r N yn gwyrdd. Yeah, a wedyn hon yn melyn. Oh, fi'n gweld. Rwy fi'n anghywir, yeah. Rwy fi'n defnyddio symbol anghywir. So hwnna... Beth di e? Yeah, H. So instead of A, mae'n H. yeah, Right, deal. So UOHSD. yeah. Okay. Radek, mae'n dod. Oh, yeah. Mae'n ddim yn dod. Mae fi'n redig, like, like Yeah. syth ar bwysau. Yeah, mae'n mynd yn ôl nawr. Okay. Nice. So fi'n mynd i neud hyn yn gyflym, so... UOHSD. Beth yw e? UOHSD. HSD. Yeah. HS. SD. Yeah. Symud, fi ddim yn gallu gweld y enter key. Oh, sorry. Yay! Yeah! Blue doors open. Doors open. Oh, hwn yn ffordd hyn te. Yeah. Oh. Oh yeah, by the way, stop edrych yn defnyddio ei motion Yeah, sensor. yeah, mae yna loads o pethau draf hwnna. Stuck. Help. Oh, na, nhw'n like ffordd... Pool rooms! Oh, wait, whoa, stop. Oh, hwnna'n electrified. Yes. Okay, mae rhaid i ni mynd nôl a troi y fuse band. Yeah. Okay. Ble mae e? Sa'n cofio, ble yw'r fuse box?
Oh. Fi'n gwybod. Yeah, rwy'n trio little drws hwnna iddo. Yeah, a drws ble ti Yeah. ddim yn gallu cuddio unrhyw le. Ble oedd ti wedi mynd? Run down the pool rooms. O, ti'n aros yn fi troi y bant e ti? Yeah, what ti just redeg bant? O, na, mae'n fyna. Mae'n fyna. Mae'n right nesaf fi a fuse room. Oh, go away. Oh, no. Just go away. Go away. I'm still an agos! You little... Why, you little? Come on. Okay, yeah, I'm in there. Yep, okay. Nice. Alright. Fuse box off. Hey. Oh my god, more do it. Oh. I don't know what to do. I need the motion tracker so I know where he is. I think I could go on the torch team. Follow the light. Come on. Ah! Okay, yeah. Vi dod, yeah, vi dod. Oh. Pool rooms. Vi got Dave mewn y pool. Oh. We got you ready in the pool. Oh god. Oh, hang on. Hang on, fi'n meddwl rhaid ni mynd i'r party room gyntaf. Ni ddim wedi gwneud hynny eto. Be? Y party room. Oh, ni heb gwneud y party room, yeah. A rhaid ni troi y fuse arno eto ar gyfer. Ah! Oh, hello. Oh! Owain. Yeah? Dod nôl. Mae'n dod really araf yn y blymyn. Fi wedi ffeindio friend. Friend? Yeah. Look. Oh, friend! Warning, The an next pool is expert fully radioactive. Also, it's full of rare creatures surrounding below the water. Oh. Oh, locker. Oh yeah, mae'r motion sensor yn mynd, like, mae loads of stuff lawr fan'na. Anti-anxiety pills. Oh. Fi wedi ffeindio the creatures. This creatures consists of multiple limbs. They don't have eyes and ears, so the only way to be attacked by these creatures is getting very close to them. They are very dangerous and sneaky. They move in groups in searching for food. It's a good idea to always have a motion tracker in order to prevent attacks with these creatures. Lovely. Lovely. Rwy'n caru hwnna. Mae hynny'n nice nôl, ond rhaid ni mynd nôl i'r party room. Yeah. Party room! Party room. Ni'n mynd I antagonise o'r party monster hwnna, oherwydd... Party monster, yeah. You know, YOLO in it. Party monster. Oh, Born of Alice, my shouts. Rhoi'r cable mewn i'r headset. Cael y motion tracker ti mas. Motion tracker? Motion tracker's for wimps. Motion tracker... Oh no, my hand is just new, okay. The only motion tracker I have my eyeballs. Na, mae dim fanna. Okay. Okay, so mynd i'r fuse box. Oh yeah, mae'n draw fanna. Mae'n draw in an upside down room, so go. Oh, good. No, mae ddim! Oh! Mae'n right fanna! My motion tracker dweud! Mae'n feeling like right around the corner. Oh, my motion tracker dweud bod e'n fanna. Ooh. Mae'n right up boys. Oh yeah, na fi'n cael e, And yn nadlu. Oh, my god.
Yeah, go with it. Mae'n sefyg. Mae'n sefyg yn still. Mae'n dim yn symud. Okay, now go. Mae'n mynd i'r upside down room now. Okay, rangin heel over heen. Go i'r fuse box, go. Oh god, Rang, you didn't have your pills. Quickly. I don't know! Mynd I ffwrdd! Creature! Effernig. Effernol. Oh, nice. Can't catch me, boy! Oh, come on, fuse box. Okay, remember your fuse box. Remember your fuse box. Rwy'n cerfed I fe. Rwy'n cerfed. Come on! Fi ddim yn gallu gweld unrhyw beth. Hey! Woohoo! Right, now we antagonize our party monster. Okay, ble mae e? Oh, Oh, hi! Help! Ti'n iawn? Help! Right, rwy'n mynd I mynd i'r upside down room locker. Chwibanu fe I cael e draw fyna. A wedyn gobeithio bydd fe'n cerfyd rownd i'r, you know. Mae'n redeg, fi'n gallu clywed e. Ah! No, Lago! Oh, jeez. Rwy'n gyw yn Lago pryd rwy'n trio troi rownd i'r bloody locker. Oh, na. Oh, mae'n cerfyd y ffordd anghywir. Cerfyd y ffordd hwnna. Da iawn, ti'n cerfyd y ffordd iawn tro hyn. Yes, mae'n mynd i'r upside down room. Ystafell Benny Weired. Ah, my legs. Oh. So Oh, os- party os- room. Yeah. Right, bydd fi'n dod I party room nawr, mae'n dal rownd efo Oh, fi. na, fi'n dechrau lag on now. Uh-oh. My frames fi'n just... Yeah, fi'n lag on now. Oh, no, fi'n lag on. Na, bai dweud hwnna. Yeah, fi'n literally lag on right now. Oh, great. Ydy gael trio tab o allan a tab yn ôl mewn? Nah, down lagger. Yeah, give me some of that almond water, thank you very much. Oh my days. Let's fund the guests. Sorry, rwy'n trapped ar y foment of a bloomin'. Moth jelly mewn fan hyn hefyd. Ond fi ddim yn gallu pigo fel yna. Dim ond gallu cael dau moth jelly. Rwy'n meddwl rwy'n iawn nawr. Mae wedi mynd i'r ystafell Benny Weired. Oh na! Oh my gosh, beth ti'n neud? Oh, mae'n ffain. Mae heb di clywed fi. Christ. Rwy'n fi drio gwasgu F I cael y flashlight. Rwy'n gwasgu G. Bloody chwibanu. Oh. Okay. Ti'n barod am party! Woo! Alright, so... mynd ar un... Yeah, Three. Okay, die. Come on. Go! Let's play Pop Them All or Die. Oh shit. Pop it. Pop them. Sut ni'n popio nhw? Oh! Oh! God!
Pop, 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 pop. Oh my god, pop! Yeah. I did come. Nice. Oh, that's all. hey. Yeah. Yeah! Hang on. Yep, that's all. Uh-oh! Uh-oh. Oh, nah! Ah! Biff? Is he out? Let's play Find Your Gift. Find your gift. Oh, stand to play. Oh. Oh! Oh no. Alright, ride me Spitalland there. Oh, di hynna bod mae'n monster yn mynd I fod, fel y balloon monster. Falle. O! Dyna'r bwrf. Fi ddim yn gallu ffeindio unrhyw beth. Oh, hello, bud. Oh, fi nôl I dechrau. Shit. Uh-oh. O, dwi wedi ffeindio fe! Oh, yes! Ugh. Right, ffeindio fe eto, ydy e? Yeah, ffeindio fe eto. Oh! 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 Hi, Mr. Monster! Mae just like present ar y llawr. Mae'n fel shadow. Uh-oh. Yeah, the bead. Oh, nah, fi'n meddwl fi'n dead. Yep, fi'n clywed e dod. Oh my god! Wedi gweld e. Oh. Rwy fi just eisiau anreg. Okay, rwy'n gallu actually edrych am yr anreg now. Oh! Oh, hwnna'n y drws. Mae'n dod I fi na. Mae'n right nesaf I fi. Dead end of... Mae'n cerdded I ffwrdd. So be, ni angen ffeindio gift arall. Fi'n meddwl, ie. O, t'gysdwch fi. Ti ddim wedi dod nôl na, neu? Oh. Oh, rwy'n just mynd rownd her yn really Oh, governed fi'n fel dead. ghost. Fi'n dead. Fi'n dead. Oh. Does dim gift arall mewn fan hyn. Ie, fi ddim meddwl ti ddim gallu ffeindio fe pan ti'n marw. O, di e ddim yn troi lan. Ie, acos ti ddim yn gallu gweld y monsters pan ti'n marw, so... Dyna mae'n fy drws fi. Oh, fi'n ffeindio y corff ti. Oh, dyna fe, fi'n ffeindio un fi. Alright, ffeindio fe, quick. Oh, stop. Game, please. O, dwi'n stop, ffeindio oh. fe. One out of two. Mae'n dau. No! Hi, party.
give us a little bit more time, please? Yes! Dyna ti, yes! O, ydy hynna fe, neu... Na, un mwy! O! O, fi ffindio ti. O, dyna fe, balloon, mae'n fyna. Yeah! Ddim wedi ffindio unrhyw gifts. It's blooming difficult. Game, please, stop! Oh my gosh. Game, please! Oh my gosh. Fi ddim yn gwybod pam, ond mae game fi yn just symud fy camera. Yeah, mae'n gwneud hwnna i fi roi weithio hefyd. Oh, fi'n meddwl fi'n dead. Three! Oh, mae'n redig towards fi. 50 little jingle bells hwnna. Jingle bells? Oh, dyma'r un. Oh yeah. Fi ddim yn gallu symud, mae'n right nesaf i fi. Come on, Owain. Yes! Yes! Come on, please be around, Please, Olaf. please. Please. Yes! Yes! Oh my gosh. Let's play Blow the Oh Candles. no. Oh, edrych ar y fe, mae'n fyna. Mae'n like running round. Oh, hello! And Shadow. Oh. Mae'n cael dim coes, like, mae'n cael dim traed. Mae'n just nhw fel stomping stumps. Alright, so next sefyll fan i chwarae. Dyna can... Oh, na! Oh, Renat wedi dweud dal waliau chwith. Ie, hwnna yna. Oh, no. Oh, what the hell? Mae fel invisible maze edrych lawr. Oh, crap. Oh my gosh. Ble fi'n mynd? Fi ddim yn... Oh, wow, ti'n gallu gweld e hefyd. Oh, no. What? Oh, no. Oh, you little shit. What? Oh, no. No. Okay. Oh, Biff, stop! Game! Didn't I have a camera, please? Oh, nah. Oh, no. Got it! Oh, nice! Lit my candle. Drop on her! Oh shit. Meddwl ti'n angen neud e eto. Mae'n stuck lawr fan hyn nawr. Yeah. Oh, mae'n nesaf i e. Yeah. Okay. Oh, yes, dyna ni. Drop on her. So beth sy'n digwydd os ni'n mynd drost yr llinellau coch? Ni ddim gallu. Ti ddim methu? Oh, ti'n methu, right, yeah. Oh, wow, hi. Right fyna. Okay. Hi. Come on. There we go. O, fi'n... Ydy cael? Wedi cael un yn nhw. Oh, come on. Pills, really, nawr? O, fi'n cael it. Come on. Yep, low candle, dyna ni. What? Mae'n un mwy. Yeah. Fi just clywed e yn symud. Oh, yn y bwrdd. O, fi'n cael e. Ooh. Whoa! Oh! Ooh, red key card. Nice. Red key card. Red access card. Oh, drive on her. Oh, shit. Juice.
Drofyn in. Ie, fi'n trio. O, na! O, Be? no, fan hyn, ie. Le wyt ti? Ie, dod drofo na. O, draw, ie. A wedyn. Just mynd syth o flaen, syth o flaen. Fi ddim gallu. A wedyn, lan fan hyn. Ie. Oh, no. Na. Tu ôl, mynd nôl. Oh my god, mae ddim yn... Okay, yeah, Redeg! Mae ddim yn... Oh! Oh, what? Ble ydyn ni? Oh, right, when you just carry tray. Yeah, just cover try. Oh, we're nôl fan hyn. Tu ôl. Lawr fan hyn. Ni nôl mewn ystafell nawr. Ble mae'r blymyn... dyn arall? Oh, now rhaid ni'n mynd trwy'r pwch, yeah. So yeah, rhaid ni'n mynd trwy'r pwch nawr, gyda Yeah. motion trackers. Oh! Mae'n mewn y ffordd! Oh! Yeah, hwnna'n syniad da rhaid at dal I waliau chwith. Or if you just wait clywed the sweat slapping footsteps of. Ugh. Right. Ydy'n gone? Mae'n dal rownd efo fi rola. Fi barely gallu gweld unrhyw beth. Na fi. Right, we just need... Yeah, we just read here juice glass now. Fi'n mynd I aros yn ti ddo, so... Yeah, troi juice glass dyn ni, yeah. Shit. Okay, rwy'n just redeg rwy'n dod. Yeah, just go. O, dwi wedi redeg allan, come on. Stamina ofnadwy ar dyn fi, yes, mawr. Oh, wait, ti'n cofio y symbol o beth oedd y drws yna? Na. Yeah, acos fi'n meddwl mae hynny'n rhywbeth ar ôl hyn. Pa symbol? Yn y ystafell goch, gofio gyda cyn. Na. Ac fi'n meddwl... Ro, be fi'n recognise os rwy'n gweld e? Oh, jeez. Oh, crap. Hang on, rhaid cael motion tracker cofio. Yeah. Oh, boy. Oh, wow, yeah, mae'n un job yna. Okay. Just bod yn ofalus, yeah. Yeah. Ni dim ond yn gallu ymladd ni os ni'n mynd yn rhy agos I nhw, so... Yeah. Oh, na. Mae yna grŵp mawr lawr. Oh, shit, yeah. Uh-oh. Oh, nhw'n dod mewn. Nhw'n symud I ni. Maen nhw'n actually symud? Yes. Oh, shit. Mass. Oh. Na, nhw ddim yn symud. Na, nhw ddim yn Is it? symud. Na. Oh. Okay. Ble ni'n mynd te? Dim mynd I just dilyn ti, ac ti'n... Rwy ddim siwr. Oh, wow. O, nhw actually. Oh, you want some it, yeah. Oh, shit, yeah, nhw yn symud. Oh. Oh. Oh, na, fi'n cael surrounded. Oh, rwy fi'n just cerfyd trwy, like, Yeah, gap. fi'n trio.
Oh. Mae'n a note art fan hyn. Grid code. Introduce the next code in the main grid PC if you want to open the grid. Square, circle, triangle, pentagon. Na, fi'n mynd I marw. Yep. Square, circle, Cheating, triangle. little pricks. Fi ddim yn gallu symud unrhyw le. Oh. Oh, okay, at least pan ti'n marw, mae'r suitcase ti'n yn nôl ar dechrau. O, hwnna'n da. Go, 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 go. Okay, dwi di cwrdd rhan ar ochr arall. Yeah, ti just ffeindio like gap a mynd down there. Fi'n trio ffeindio gap, yeah. Oh. No, nhw'n surroundo fi. Nhw'n surroundo fi, help. Oh no, nhw'n surroundo fi. No, nhw'n surroundo fi. Oh crap, rwy fi gweld nhw. Did I get dyma fe? No! No! Oh, Richard! Jeez, mae hwnna Richard marw. A herf, does dim animation efo'r blymyn ladder. Ti'n just like diflannu. Alright, fi'n meddwl hyn yw stretch olaf nawr. Oh shit, beth di hyn? Road closed. Yeah, dyna ni. Oh! The office rooms. No, mae'n fan hyn. Great. Ei ffyn rhywbeth mae'n fan hyn yn... Oh, need just wait slip a lamp. Yeah, ble o'i ti? I'm sure. Fi just yn mynd. Oh, I'm going to introduce fan in. Na, symbol anghywir. Yeah, rwy fi'n iawn. Right. Symbol, just like the symbol ar nhw. The juice, yr un juice, fi just wedi mynd mewn I clwch. Dwi di colli ti. Yeah, fi'n gwybod. Ble ti'n mynd? Mae game yn just yn eisiau fi symud nawr, ac os mae'n pob amser yn just gwneud fi neidio. Ah, na, rwyf y drws yn cael... Ah! Uh-oh. Ti'n iawn? Rwyf fi'n agor y drws anghywir, a rwyf y ci ti ole. Yeah, dyna fi o'r moss jelly os ti'n cael e. Rwyf ddim. Oh, fi'n nôl ar dechrau nawr. Fi'n nôl ar dechrau os ti eisiau cwrdd lan. Crap. Rwyf ddim gwybod ble mae'r dechrau. Oh, hello. Wel, mae'r ci mewn fan hyn nawr. Remember rwyf y drws ar y Polaroid? Cael y, like, llyfferen un arno fe. Ble ti'n mynd? What the f... Oh, Ble ti'n? Okay. Right. Rwyf fi'n iawn, yeah. Just like the symbol out there, yeah. Yeah. Remember rwyf fi'n cael just un llinell? Yeah! Remember? Yeah! Yes. Yeah! A ni gwneud? Yes! 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 Oh, if you him. Oh, cutscene. Oh, hi. Whoa, edrych ar llawr. Wow, this is quite incredible. You're awake. I'm sure you are wondering where you are right now. See, you were found passed out, and then you were immediately rushed to our hospital. That incident happened about 2 years ago. You've been in a coma for nearly 2 years. It was all a dream. I'm really interested about what events caused you to wake up from your coma. For all this time, were you dreaming about something? Anything out of the ordinary that you can recall? Backrooms. Listen,
Never mind. I will give you some time to recover, just- and I'll be back later with some questions. Layer of questions are the best. Yeah. Tro gyntaf ni hefyd. Yay! Whoa, mae'r llawr hynna yn... Oh, wow! Oh, mae'r vas. A vas. Oh, Oh yeah. you escaped from the back rooms. It took you 3 hours and 3 5 hours of minutes. Yeah! Nice. Oh, wow. Well, dyna fe te. Dyna the inside the back rooms. Rwy'n hwn yn... Rwy'n enjoy hwnna. Yeah. Oh, really good. Oh man. Yeah, rwy'n really enjoy hwnna. Yeah. Oh, ti'n gweld o rhywbeth? Ni'n gallu gweld y 2 skins nawr hefyd ac os ni wedi gorffen y game. Oh yeah. Skins Press any now. button. Yeah. Press any button. Thank you. Apart from mouse Single buttons, player. apparently. Yeah. Single player. Oh, nah. Start level lobby. Wait, ydy hynny'n rhoi fi nôl yn y game? Neu, hang on, start game. Ac os fi eisiau gweld y skins. Yeah. Oh man. Mae'n just fel, mae'n edrych fel mae'n cael un mewn e. Fel hwnna. Oh, what? Oh, ydw fi just wedi load mewn I game newydd? Yeah, fi wedi. Bye! Oh man. Okay. Right, bydd fi'n host yr un nawr. Yeah. Ond ni ddim yn chwarae eto. Yeah, ti host o fe, a... Sut ydw Invite i'n fi, invite ydi. ti? Oh, right, ti'n gwneud y tro. Yeah, mae'n dweud law fanna, invite friends. So we've got businessman, long neck dude. Long neck dude. And heb cael yr alternative ending un. Oh, yeah, beth yw'r alternative ending? Sure. Beth ni'n marw, ydi e? Oh, heb Meddwl, di'r lock like- un hwnna, fe. Complete the sewer. Beth di'r sewer? Ddim yn siŵr, sewer. So Falle... ni ddim wedi... Oh, roedd yna drws coch, cofio. Oh, yeah, red Ar, access card. Yeah. Rwy'n ni ddim ffeindio red access card, though. Ie, ni wedi? Oedd ni? Yeah, mae rhywun yn y cacen ar ôl... Oh! Damn! Rwy'n ni angen mynd nôl. yeah. Nôl i'r... Oh. Oh. Rwy'n anghofio am hwnna. Wel, rwy ddim chwarae trwy eto. Oh, sorry, rwy just wedi exit. Oh. Soon as ti'n trying Wel, rwy'n ni wedi cael hwyl, hynny'n yn... Yeah. Yeah, rwy'n cael lot o hwyl chwarae hwnna. Rwy'n hwnna'n... Oh, na i'n trio Backrooms game arall nawr. Well, my Backrooms game era, I can cael unlimited lives from it, well, especially Escape the Backrooms. Yeah. Oh. Diddorol. Oh. Diolch am... Yeah, diolch am gwylio Yeah. ni sgrechian ac ein gilydd. Diolch am gwylio. Diolch am Rwy'n ddim gwrando. yn meddwl, I fod yn honest, rwy'n ddim yn meddwl rwy'n ni'n gwneud hynna ar y tro gyntaf. Na fi'n mwy, dim siomedig, ond fel disappointed gan fod, dim fel am fi, ond oherwydd gan fod ni wedi gorffen y gêm, mae na dim esgus am Morgan I chwarae gyda ni. Yeah. Yeah, roedd Morgan fod I chwarae efo ni, ond roedd e'n Yeah. chicken o allan. Yeah. Morgan. Rwy'n gweld y dau, and he just went, oh no, I'm not doing this. Yeah. Oes y... Renat wedi dweud, oes y sgrechian chydig bach yn dodgy, ond oedd o'n doniol. Perffaith. Hwna, did it for the content. Hwna beth rwy'n dweud, did it for the content, you know? Yeah. Oh no. Yn wir. Yeah. Oh man. Ond, pa puzzle o ti'n meddwl was most frustrating? Just a dyn. A dyn oedd yn skin o pobl. A gwisgo nhw. Na, pa Revenge puzzle o ti'n meddwl? Oh, puzzle. Pa puzzle?
Dwi'n meddwl roedd... Ddim siwr. Wyn nhw gyd yn eitha iawn, eitha hawdd oedd nhw. Roedd ni just like... Yr un fi'n cysau oedd a safe one. Yeah, roedd hwnna'n annoying. O'r fe mechanics o'r blymyn troi a dial. Yeah. Yeah, ond like a 5... Like, ffeindio beth roedd yr actual code. Roedd hwnna'n eitha... Yeah. Eitha hawdd. Yeah. Roedd just ar y wel, ie. Ond ie, roedd hwnna'n... Roedd fi'n joio hwnna. Yeah. Oh. Exit nawr, dyn ni. Exit mas, acos pan roedd fi'n yn y game, roedd fi'n just clywed chwech notifications, wow. Nice. O ia, roedd y game hwnna'n gwerth y 3 pint roedd fe'n costio. So, yeah. 3 pint well spent, rwy'n meddwl ar y game hwnna. Nice. Roedd Thomas yn hoffi oed ni fel am y cwn. Yeah. Mae'n just mynd i edrych ar y thumbnail fel... O, y thumbnail. Ie, ar i... Pawb sy'n gwylio, wyt ti wedi gweld y thumbnail... y thumbnail am y stream heddiw, ble mae e? Inside the Backrooms. Edrych ar beauty mae'r thumbnail hwnna. Oh, ouch. Oh. Ti'n gweld beth mae Morgan yn dweud ar Discord? Na, rhyb. Mae Diego wedi brifo neck fi, felly yn sensitif ar y foment. Oh, Bydd rhaid i fi gwylio ar stream yn lle. Okay, so, hwnna'n pam rhaid dim... Okay. Yeah, sorry, Morg. Sorry, Morgan. Oh, hwnna fair enough. So mae'r... Yeah. Yeah. Mae wedi cael ei attacked gan ei plant. Gosh darn kids. O ie, a di unrhyw sy'n gwylio, gallu... Ble mae Thomas? Mae Thomas mewn y thumbnail hyn, rhywle. Dwi wedi cifio fe. Wyt ti gallu... Unrhyw sy'n gwylio, wyt ti gallu ffeindio Thomas. Mae'n cuddio rhywle... Fi wedi rhoi hint mewn dweud mae'n cwn, ydy. Ie, Renat, ti wedi gweud gwyneb mor coch. Efallai cael Emrys yn y doorway yna hefyd. Ie, mae gwyneb Morgan mor coch ar y... Rhaid methu cofio beth rwy'n chwarae. Rwy'n chwarae rhywbeth. A rwy'n, like, get mor frustrated yn chwarae fe. Rwy'n, like, rhyw game retro, like, platformer. A rwy'n gwylio fe. A rwy'n just, like, gwneud y gwyneb hwnna, and just chwarae fe. Rwy'n edrych mor depressed. And I was like, right, screenshot hwnna, troi e mewn i emote. Mae'n rhaid fod yn rhywbeth hyn, acos fi'n ddim meddwl fi wedi cael gweld y gwyneb efo hwnna. Ie, mae'n screenshot hyn. Cwpl o blynedd nôl nawr. Probably 2020, rhywbryd. Ie. Ond ie, os mae neb gallu ffeindio Thomas, mae'n cuddio rhaid lan yn y vent. Edrych arno fe. You guys got some meat. Thomas yw'r backroom entity. Mae'n dweud fod y cwn yn cael corff o cwn a gwyneb o person, so... Yeah. Mae'n fentio. Os wyt ti ddim yn gwylio'r rhan cyntaf o'r stream, roedd y cwn yn y game yn neidio allan o'r vents. Yeah. Ond yeah, so... Ti'n gwybod rhywbeth? Fi'n mynd i edrych nôl ar y ffordd ti i gweld beth oedd y point of view ti ar gyfer y game hyn. Yeah. Just i gweld fel, right, how stupid do I look? Yeah. Mae'n fentio. Wyt ti'n mynd i gweld dod mas o fenta, i ti? Na, rwy heb gweld e'n neidio allan o'r vents. Rwy just wedi clywed fe neidio allan o'r vents. Fi just yn meddwl fel, mae'n just dod mas o'r vent, edrych at fi i just dweud, good evening. Good evening. Good evening. Rhaid yma i boet o ti. O na. Hwna ti eisiau dod lawr fan hyn? Na.
yr unig monster entity rwy'n ni dim ond wedi gweld unwaith oedd beth ti'n cael yw y party monster a'r y wire monster. Yeah. A Smiler hefyd. Smiler, ie. Oedd fe'n dau level? Na, roedd y Smiler mewn y radiation room hefyd. Oh, yeah. O, hwnna'n dal, I guess, y lefel cyntaf. Yeah. Yeah. Oh, no, actually, yeah, na, radiation room puzzle, if hwnna'n un mwy o rhwystredig. Oh, yeah. Oherwydd roedd nhw ddim yn, like, os roedd ti'n cymryd rhy hir, a roedd y cwn yn just cerfyd rhwng. Mae mor gyflym hefyd. Yeah. Ond y dau ni wedi survivor diwedd. Yeah. Nawr ni jyst yn chwarae fe ar hard. Nah, screw that. Dim ond 3 lives are hard, so... 3 lives? Yeah, dim diolch. Wel, fi dim ond cael 4 ar diwedd. Yeah? Oh, man. Sa'n siŵr faint rwy'n fi cael ar ôl. Fel 7 neu 6. Rwy'n meddwl rwy'n fi'n gweld y rhif 6. Yr un pryd pwynt. Mae Rhynart wedi dweud, mae angen cael gêm Mari Llwyd sy'n lladd pawb yn ei cartref os na ydynt yn ei talu hi. Yeah. Oh, Mari boy. Oh, man. It's really cool. Fel mae'n dweud, Morgan yn cael neck sensitive, so bydd fi'n meddwl... Mae'n cael good excuse, te. Mae'n cael good excuse am... Os oedd e'n neud... Osgoi y game, am. Yeah. Ond tro nesaf, just arbennig un ar hard mode. Bydd ni'n accepto hwnna tro hyn. Just gwneud fel, stream nesaf, Morgan yn neud arbennig un ar hard. Wel, game hyn... VR hefyd, ydy e? Game hyn support o VR, Christ. Gallu dychmygu game hyn mewn VR. Ti'n gallu actually grab o'r hammer and trio whack o'r Yeah, just like, no. Bydd yn fel y fideos yna, ti'n gwybod, ble mae pobl yn trio rhedeg. Pryd nhw'n cael y headset yna, just rhedeg syth mewn I wal. Bydd hwn yn fi. Syth trwy'r drws y man cave. Oh my gosh, na. Ar y llawr yn y garf, like, Ond yeah. Ond ie, oedd inside the Backrooms. Hopefully, ti wedi cael amser hwylus yn gwylio ni rhedeg o gwmpas, sgrechian, cuddio mewn locker i. Yeah. Gobeithio roedd y microphone ddim yn pico rhy gormod. Ti'n gwybod rhywbeth, roedd ni'n lwcus hwn, roedd ni'n cofio y party room peth, ac os ti'n meddwl, ni'n mynd dros fel y pool hynna, a ni'n fel, yes, we did it! Oh, wait, red card. Ah! Yeah, roedd ni'n fel, Kevin Troyer eto. Yeah. Oh, man. Ond ie. Roedd ni just, pan roedd ni at y level olaf hynny, roedd fi just meddwl fel, mae hyn yn just fel, ti'n gwybod, ffeindio drws iawn a bydde ti'n gorffen, a does dim unrhyw fel entities mewn fan hyn. Yeah. Just clywed ti sgrechian fel, never mind. Literally, roedd fi'n agor y drws anghywir, a roedd y ci a just, like, cysgu ar y llawr, just, like, codi lan a just edrych ar y fi, and I was like, oh no! Just cael drws. Roedd fi'n agor e! A drach o sprinter, ai. Rhaid fi edrych ar y fod hynna. Ie, mae gen I llawer o content am TikTok, rwy'n meddwl. Fi ddim yn cael TikTok, so rhaid ti anfon e via DMs, ie. Ie, cofio os ti'n gwylio, dilyn ni ar TikTok. Rwy'n rhoi clips o'r streams ar fyna, maen nhw'n eitha doniol. Fi'n gwneud prediction na, mae nifer o clips yna'n mynd I fod gyda fel fi neu ti yn sgrechian suddenly. Just wedi cael like 50 clips o just Ti'n mynd I cael clip yn just fi'n dweud, oh, but look at that ass. Yeah. Fi hwnna just clip. Dim fi'n arall, just hwnna.
Dim context o gwbl. Dim context, just fel, mae Iestyn wedi dweud rhywbeth diddorol iawn, beth yw hwnna? Oh, look at that ass! Oh. O ia, diolch am gwylio pawb. Diolch am gwylio os ti'n gwylio'n fyw ar Twitch. Diolch am gwylio os ti'n gwylio yn y dyfodol ar YouTube. Ac bydd ni'n gweld ti gyd yn y stream nesa. Hwyl fawr pawb. Hwyl fawr, bye bye. Hwyl.